Yeah, bengisachaza ukuthi noJesu ke kwakhe esiphambanweni if ever he went to the cross. Kwachaza ukuthi abalandeli bakaJesu they'll have to suffer the same thing ayisuffered esiphambanweni. Yeah. Bayohlushwa, bayogwazwa, bayofa ngesihluku. Ngoba phela uma uthatha icovenant awukwazi ukuthatha icovenant that does not reflect i-authenticity yayo. NgesiZulu ngichaza ukuthini. Ngeke kufike unqanyulwe zosiphambanweni uphoqozwe amathambo uphulwe bese wena icovenant yakho abantu bakulandelayo bangafoli into the same covenant that you have taken. There is a mystery surrounding uJesu. Zokubula uJesu osethe sesiphambanweni i-centurion i-Roman soldier yamnikeza ini amanzi anani anovinika babemnika ngani ngomkhondo cha lutho ngelufa yabo ilufa leyokusigeza emhlanje. Oh yeah. Na uzokhumbula ukuthi amaRoma ayinemkhuba ukaka edlangalaleni bese kuthi la ikaka khona kube khona ilokuza umselo ohamba lo mselo owufakwa ini amanzi novinika ukuze ukwazi ukushida bangabo. So noJesu ke bamnikeza ilufa ukuthi bagcobhoze lapha base beyimniza njani bethi ayimfimfithe ukuze akwazi ukuthola ini amanzi axutywe novinika ukuthi lo lufa ivele izingqini zomuntu ngeke sakwazi namhlanje. Number 2, esiphambanweni uJesu seshonile kwakune Roman behavior estrange kabi. Wawuthi emzo umusu uqediwe ukuphanye kwesiphambanweni washona bese bethatha isidumbu sakho sidliwe yimpisi. Yeah. Akekho umuntu owacrucifywa isidumbu sakhe singadliwanga impisi. But kuJesu uMaria Magdalena okukuthi umuntu ababethandana naye uJesu wayene relationship noMaria Magdalena. uMaria Magdalena wasicela isidumbu sikaJesu because I think she knew ukuthi kuzokwenzakalani ngaso. Wasicela for some reason anganqaba ama-Roman centurion amnikeza isidumbu wasithatha but he had seen ukuthi akashonanga ukwikhoma. Oh yeah. Yeah, babebonile ukuthi akafile as dead kwikhoma. Then for the next 2 days babefaka isidumbu inimure it's a eucalyptus a very strong lokuze cishe engaphezulu kaVicks othi umuke wayihokela emakhaleni bese yakuvusa. Ngiyaphi nyalo umzongiyese esivumelwaneni. Yeah. So amaKristu ke wona anamhlanje azi ukuthi wavuka. Yebo. But umuya kubantu ababekhona they tell you a different story. So leya covenant inaleyo nto ukuthi izoproducer abantu abawu2. I-producer i-population eyiphikayo ibe leya covenant i-producer i-population eyivumayo. Ngizama nje ukugcizela ivumelwano nje bathi uchaza mzosho into ejule kakhulu ukuthi isivumelwano at the core yaso sikwenzisa izinto umnini wesivumelwane asibekile ngaphambili. Uma uzokwenza isivumelwano noTikolosho uTikolosho umthatha uthathwa ababili. So kufanele ukuthi wenze uqiniseke ukuthi laba bayalalana ngoba that's how uTikolosho revive themselves and recreate themselves. They do sex njengabantu. Uma uzothatha uTikolosho wesifazane wendoda ungumthatha wesimame uzofika le ndlini wenze njani lelo nkosikazi wakho lele nezingane zakho nabafana bakho respectively. So ivumelwano zihamba kanjalo. Yeah, siselapho esachaza indaba kaTikolosho. Abantu abazi ukuthi uma wenza isivumelwane noma uthatha uTikolosho kunesizathu sokuthathela sona. Mase uthathile uTikolosho waba khona. uTikolosho uma uyokwakha ibandla ingakho kuthiwa uTikolosho usuku nosuku yazala bayanda uTikolosho kodwa abandi ngokuthi bezalane bebodwa behlangane bodwa. uTikolosho ufike uzale umntwana kaMoya kubaba uNdabenhle. Loyo mntana kaMoya sekuyena ozocontrola ubani ubaba uNdabenhle. Yini usebenza kanjalo lo Tikolosho iwona oyophenduka mina ngelinye ilanga ekuthena ukuthi uzizwe uthi mawulele ebusuku uphuphe sengathi mina as umprofeti or as inyanga as umthandazi uphuphe mina ngikusiza kuleyo nkinga edalwa ilo Tikolosho okuwena uyidala ngamabomu ukuze uzothela kumina. Lo Tikolosho usebenza kanjalo ngokomthetho ekutheni ukuthi wena
wena njengobaba uNdabenhle uza kumina uzocela inhlanhla ethile, mina ke njengomzothule ngikunika isibusiso, mangikunika isibusiso same time Tikoloshe uyangena kuwena uthi wena ngahileka ngenkathi uthi uyahileka lo Tikoloshe uyasebenza kuwena, and ngenkathi usebenza ngakamoya ukuthi uyalala nawe noma wenzani, kodwa kukhona into oyenzayo kamoya ezohlala kuwena, leyo nto iyohlezi iyingelosi kuwena. Uthi wena ndongaya kumfoka nhliziyo kukhona into engathi ngigadile ngivikelekile, ilento esizaleke kuwena eyenza ukuthi wena usunomntwana, awazi ukuthi unomntwana wena osumkhiqizile njengamanje. So oTikoloshe basebenza kanjalo. uTikoloshe uyazala usuku nosuku nasekhaya egcekeni, loyo osuhamba naye osukuzalele uyosebenza egcekeni nakubantwana nonkosikazi, uyoyiphenduphendula laphana egcineni ifamily ngiyibambe yonke mina. Sengakhe ibandla ke manje ngisoya lapho endabeni yebandla ukuthi lakhiwa kanjani. Ibandla lakhiwa ngesivumelwane esincike empilweni yabantu. Ibandla ialtari ifana nendlu kaRondo. Ngifuna ukuya lapho Anesiqale mongena kaRondo kuyakuthiwa ufaka unyawo lesidla qala ugobe noma uguqa sithandaze mase uyangena mase uthatha iside okusho ukuthi yiqala okumele uhlale kulona ngithi isilili. Okay, owesifazane uya ngakephi ngaka left, owesilisa uya ngaka right. Yebo. Ungahamba uqeda umhlaba, amabandla ahlukanisa isilile ane altar enesivumelwane sakamoya encike kwesivumelwane senkolo, lenkolo esuka kwisivumelwane samakhosi, ngoba kuqala amakhosi before kufika inkolo. Ngathi mina ithwalo kwakuyeza amakhosi kungazona ezamabandla, kodwa amabandla asanezithwalo. Ake sibuyele emuva baba Umyeza. Baba Umyeza mawukhumbula kahle uNebukadnezar wayengayena umprofeti, kwakufika inceke kaNkulunkulu izokhuluma naye. uBelshazar kuthathwa umbuso menemene kwakufanele ebize ini, ebize abantu abazobuka ukuthi kahle kahle lesandla esivela odongweni sibhala ukuthini. Yini umbuso loyo wamakhosi, masikhuluma ngamakhosi kwakuyimbuso yamakhosi, kunezitsha engadlela umuntu, yena maseyidlela ezitshele engadlela umuntu ezesidlo sikaJehova. Manje inkinga laba bantu bali izimpo ngokuqala, laba bantu uNkulunkulu buye badayise kwezinye izizwe kwabanye uNkulunkulu, kokuthi ukuthi zino uNkulunkulu wazo lezo zizwe. Imuphi lo uNkulunkulu okwakhulunywa ngaye koBelshazar Nebukadnezar unyuke njalo uziyofika lapha kuMose, ukuthi uthi omunye uNkulunkulu. That's why mokhuluma ngoMose kuthiwa bengayihlanganisi nalabo abantu abayobafica phezulu, ngoba bakhonza ngendlela yabo, bakhonza bona basebenzisa nentambo insonto. Uyayibona leyo ukuthi uthi uNkulunkulu lo owayihola uMose akuyena uNkulunkulu walaba abantu akuthiwa kangayihlanganisi nabo. Shutho uNkulunkulu babe baningi, so laba uNkulunkulu banezimiso zabo, bagcinelwa amasiko ngendlela yakhona. Ingakho umhlatshelo noma umhlatshelo kaNkulunkulu wawenziwa uthola ukuthi umshisa impepho lapho kwakuMose. Ngokuhamba kwesikhathi akuseyena uMose sekulandela bani owalandele emva kaMose ehola abantwana baIsrayeli, lo owayethi Aaron. uAaron sekuyena umshisa impepho. Ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi isidlo sikaJehova umunye umshisa impepho. Sengibuyela kwialtar ke after amakhosi. Ialtar ithema yakhiwa, buka lapha phambili kufike kube umfundisi, mawungena endlini angasenhle lapha phambili umshisa impepho. Uyabona oyokhothama emsamo nina nihleli nilalele. So uyayibona lona. So koRondo nase altar kucishe kufana. Abesifazane bahleli ngaka left, abesilisa bahleli ngaka right. Imimoya ukuze ibamba lento yesintu, lento yamakhosi, ngeke ibambe imimoya ingayibambi into yamakhosi etheni ukuthi abesifazane banesilili saba akumele behlale kusona. That's why isithwalo masenziwa kumele sikwazi ukuthi sikwazi ukuncelisa abantwana, laba abantwana basuke behleli phambili. Mama kukhona esiqondene nomama ngala eceleni, mase kuba khona esiqondene namadoda esidila namadoda ngala eceleni. That's why uma kuya ngokuthi umuntu uphakamisa umsebenzi ngesithwalo enza sure ukuthi zonke lezi inhlaka uyayithinta, ngoba
uzogcina esethita abesifazane kuphela kodwa abesifazane lapha nama sekuthiwa umfundisi engathi ukhokhobela amakhosikazi ethu yini ingenxa ukuthi uhluleke ukulanda into eqondile manje ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi isivumelwane esenziwa abantu emabandleni basuke bengazi bethi bona bakhonza uNkulunkulu kanti egcineni lento eyakhiwe iyakhelwe ekutheni ukuthi ithwebule imimoya yabo ibekela abanye bakwazi ukusebenzisa ngisho inhlabathi zamathuna makwakhiwa isithwalo ngifuna ukuya lapho ukuze bazi ukuthi abantu imimoya leyo bayithwebula kanjani ukuze kwakhiwe isithwalo isithwalo kukhona izinto ezibekwa emathuneni zibuye ithwebula imimoya yamathuna wena ufika lapha vele isithwethuliwe imimoya yamathuna okuthi ukuthi lento iyakusebenza manje usetshenzwa imimoya wena awazi ukuthi imimoya kukhona okuhlala la kuphithizela khona abantu ngoba kuumhla ka25 namhlanje 26 namhlanje izobe ku25 bekuphithizela zonke indawo leyo nto fanele iyohlala la ithwebule imimoya la kudlula khona abantu abaningi kuyohlanganiswa kuze kuphenduke lento okuthiwa isithwalo sekuyisidonso isidonsa ngemimoya yabantu nokuthi ithwebule imimoya yabantu so isithwalo into ekhona eyimoya ekuyisivumelwano abantu abaningi basemabandleni amaningi noma abantu abaningi bahamba indawo eziningi bahanjiswa yini isithwalo badonswa isithwalo that's why ngichaze ukuhlukanisa isilili ekutheni ukuthi lento isebenza ngobulili uma uthi wena kukhona umuntu ongathi ugadile noma kwenzakalani lento ufika uyithole lapha mawufika lapha kumina ngithi mina hayi uNkulunkulu ekubusise konke sekuzohamba kahle noma ngithi thatha la hamba ogeza la ugqumphalazi uyayibona leyo uyofika wena laphana usuhamba naye lento iyakusebenza lento hayi ukuthi ayisebenzi ikusebenze ufika la ukuthi kukhulula nini wena uzobona ukukhululeka ungale kanti egcineni lento ikusebenze usuka la okusho ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi yini ingelosi ngoba sikhuluma ngengelosi ethi umuntu ugadiwe kanti kusetshenzwa yena kamoya lento isiphila naye kamoya ngishilana naye akazi Akithi umzo kukhona into nje ngifuna ukuhamba phezulu kwamazwi akho uma abantu besifazane South Africa beyothenga inwele ze sacrifice yes lo zifike zibleachwe izithwalo now busuyabuya uzothwala ekhanda inwele zomuntu osacrifice ebumnyama bakhe izithwalo zakhe so ufuna ukungitshela ukuthi wena osisabaningi eSouth Africa abafake inwele ivele inda zabanye abantu besifazane banithwala emakhanda bahamba nazo ikhona ke kusebukhona ukuthi umuntu omnyama eSouth Africa benechallenge akhululeke emoyeni ngoba awukwazi ukuthi ngifike ngigeze isinyama sami ukuthi uyophuza lawo manzi angikwazi ukuthi ngifike ngihambe ngiqolinwele ngiyiphuce ngoba ngikhipha ubumnyama bami ngikhipha amabhadwe nobusuzoyithwala kephi ekhanda kwena futhi kukhona into yami yobumnyama oyithwele that is why kubona sisabamnyama benamashwa bephuphunyelwa izisu behlukumezekile zonke izinto zabo zingahlangani kahle uyazi I'll never forget this prophet wathi umuntu esifazane efike kuyena kwamprofeta wathi what I see is simple the angel is telling me ukuthi fanele remove inwele lezo ungaphindi uyifake ekhanda lakho and the moment osise eshisa zonke inwele zakhe impilo yakhe yavenia yaqhubeka waba prosperous literally prosperous up to today une short hair wenza lamagaqanga namancane he never put ilokuza ifake ekhanda lakhe ngizama ukuthi thina abantu abamnyama kukhona izinto esingazigadi number 2 basing on how uTikoloshe can live in the stretch of a female legion ekhaya nabantu besilisa bakhona ngizonza example njengesonto esontweni umfundisi onifika thwala lisimame ibanga yebo bese kuba khona izinto ekufanele zenze ukutesta ubuwula benu uzotesta ubuwula ukuze kubonakale ngempela ukuthi isithwalo sakhe siyasebenza yebo akanidlisa lokuza inyama ehlaza anfithu petrol anidlisa utshani
uma nikwenza lokho kodwa kukhona abane resistance is a problem for him ngoba nonke laphambi kwakhe kufanele ikwenze Yeah. okukhombisayo ukuthi isilwane sisebenza ngempela eBenin they even take it further konke engiyaziyo Thabo uma uhamba noTikoloshe ababili abakuphahlile ngesikhathi umphambi kwabantu ushumayela ibona laba bathi fire yebo ibona impela ibona fire abashumayeli uTikoloshe shumayela yabo uTikoloshe shumayela to a point yokuthi uyabo umfundisi ke ukuthi noma esephele umoya yebo uwona ubusuthatha over yabo usine lapha mwakhe and enye ritual critical kakhulu Yeah. ekufanele umfundisi othwela yenza kumele alale nosisi ngaphakathi esontweni alale nabo check this out alale nabo ngesikhathi be-menstruate ngoba kufanele athole Igazi, igazi yes. ngoba igazi forms part of i-covenant so befuna ukucacisa la ukuthi izivumelwano eziningi ezegazi futhi zikhungwa ngegazi why ungakangeni enkokwanhliziyo kuzosuke kube kuningi kanti ngifuna ukubuyela ezintweni osuyishilo ngiyazi baningi nabasilalela abamaKristu lento oyishoyo yokuthi ufanisi uthi labantu benze icopy yento kaNkuluNkulu Yep. base beyijika ngendlela yabo ngizoyincwadi kaIsaiah 14 ngizofunda 12 13 no14 omavesi ethi kukuwa kwakho ezulwini ikhwezi elikhanyayo ndodana yokusa nokunqunyela kwakho phansi wena owawuthobisa izizwe usathane loyo wena wathi enhlizweni yakho ngiyakukhuphukela ezulwini ngiphakamisa isihlalo sami sobukhosi phezu kweinkanyezi zikaNkuluNkulu ngihlala entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu ngizenze ngibe ngangophezulu konke Yeah. uthi esekhishiwe ezulwini usathane uthi ke mina ngizokhuphuka ngakho isihlalo sami ngaphezulu kwesikaNkuluNkulu ngiyokuphukela emafini endaweni eziphambili eziphakeme bese ngiyohlala ngasenyakatho ngamanye amazwi ngizama ukucaphuna imibhalo Yeah. efakazela lento oyishoyo ukuthi njengoba sike sibone nabantu ngisho endlini yesintu kuhlalwa ngelili nalamasonto ahlala ngesilili in other words dimbane that there's a very thin line ukuthi ungakwazi ukuyibona isonto elithwele ukuthi lo uthwele lo akathwele sekufanele ugade lezinto ezibalayo ukuthi umfundisi wakho uzombona uthanda abantu besimame kakhulu Yebo. ngoba usuke efuna ukulokhuza usuke efuna igazi sibuyele kule igazi lemoya siyazi ukuthi ithanda igazi kakhulu kuba khona nalemoya ke le othola ukuthi njengoba sikhuluma ngezithwalo umuntu uthi sexakekile bese efuna umuntu ozomlahla lesithwalo noma amkhiphe lezilwane Yep. zithi mase iphumile lezilwane phela isafuna ukusebenza ngoba isafuna Yep. umuntu ezohlala kuyena khona into lesiyenziwa amaNazaretha akhulu athi angenisa abadala Yep. ephinde ibe yingozi Yep. ngoba uzohamba uyolanda lemoya entuntayo Kuyenzeka yabona ngoba uchaza kanjalo ngithe mina isithwalo siyakwazi ukuphenduka sibe umfundisi sibe umholi Yes. siguqule sona kuwena egazini ngoba suke sesikuwena siyitshalile kuwena sizohlukana ukuyiphendula umfakini ongasekho ongasekho siyakwazi ukuyiphendula yabona ngifuna ukuya la ethi umuntu ngiphuphe ugogo ucela itiye ya ngifuna ukuya lapho Nazo. okay uphupha ugogo ucela itiye kungenzeka ukuthi kunento ethile that's why ukuthi uma uzothatha isinqumo sokuhlaba fanele wenze sure ukuthi leyo nto oyihlabelayo yini ungasithathi isinqumo ungenayo uyisho noma ngokuphushwa abantu okay ikhona imimoya eke ihluphe ekhaya kangangokuthi idinga ukuhlatshelwa vele ingeyala ekhaya uyayibona leyo nto ingeyala ekhaya kudala ngenzeka ukuthi umkhulu kukhona into akayisukumela ngenkathi esukumela inkomo zala ekhaya bezingantshontshwa bekwabantwana bala ekhaya ngelinye ilanga bayophenduka labantwana ngoba
uyazi ukuthi yena wayebafida kanjani enzani wanganitshela nina sizukulwane mhlawumbe obaba babazi badlule emhlabeni banganitshela nina sizukulwane masiphenduka lo moya egcineni ingakho kuthiwa umuntu ufanele eyohlunga egeze into icacele bha ngoba nayo imoya iyakwazi ukuyiphendula idlozi uthwase mase ngitshela ngelilanga kahle isilwane leso sithwasisa uyayibona leyo uthi wena hayi usho ngani ngithi mina yileyo nto ilale nawe kodwa wena wayithwasisa okusho ukuthi kwesinye isikhathi isuka ufuna ukudla igazi ngenkathi udla igobongo ufaka igazi lapho ufaka inyongo neyihlanganisa nayo seniyinto eyodwa nayo leyo nto iyona ke sizokucontrola kukhona abantu abathwase ngoba bethwasiswa yidlozi ngempela mase kuba khona abantu abathwase bengazi ukuthi bathwaselani kanti imimoya le efuna leli gazi vele yayidla igazi usezohlaba njalo angithi vele usethwasile usesebenza umsebenzi iyamsebenzisa ngoba vele iyasebenza ifuna igazi ifuna ukusebenza iyazi ukuthi mayisikuyamenzisa ngoba izohlala idla igazi iyohleza idla igazi baningi siyabazi othola ukuthi umuntu econfess ngelinye ilanga uthola ukuthi ugxeka umuntu wena othi hayi useshisa amabhayi nomfundisi wakhe wangena enkonzweni kukhona osanda ukuphuma nje la kuma social media beshisa amabhayi nazo zonke izinto uthola ukuthi wena uyamsola uyamgxeka ngoba ukholela kwisintu njengathi thina sibuye sikholele kusona isintu sihlula ukuhlukanisa nesintu nalento yemoya kanti imimoya vele le emsebenzisayo akuyona imoya iyakwazi ukuphuma umfundisi ukwazile ukuthi econvince iyaphuma mayiphuma fanele uthi uphuma ubungena kwesinye isivumelwano akekho umuntu ongekho ngaphansi kwesivumelwano okokuqala lokho uma uphuma kwisivumelwano fa ungene kwesinye that's why ngiye ngikhulume nabantu kukhona nje engikhuluma naye kulezi insuku esifuna kufanele kulungise udaba lakhe unebusiness walanda into yokusebenza usebalekele umyeni umkhwenyana ubalekile manje makubaleka umkhwenyana ubalekiswa ukuthi akasamuza unkosikazi ukhala ngokuthi njalo ukhathele kodwa mayefika akamuzwa lento ayilandile ilala naye usuku nosuku sekuphela iminyaka yazaba u4 uyazi usuku nosuku mayongena empedeni uyazi ukuthi khona into engizolala naye uyilandile lento uma edlule emhlabeni lento ishonaphi ngoba nazi ingane ekhaya lento isifana nomyeni kuyena einganeni yenze njani manje ila esiya khona ngoba kukhona ingane siphumele obani ukuthi iyayazi lento naye ilala naye ukuthi lento ayideli ithi iqeda umnikazi wayo ibishona einganeni so uma esedlulile emhlabeni lento izokwenza njani uthwele yena ulande isithwale isivumelwano sakhe ngisho ngakhonze bandleni enze yonke into kodwa into emcontrolayo ilento ekuyena eyisithwalo kuyena ayikho enye into emcontrolayo ngale kwalesithwalo ngisho ngayesontweni ngayenza yonke iminikelo ephuma esontweni kodwa uyazi ukuthi ngiyolala nento ntambama lento iyangilala kodwa imali nginayo ithi tata ngimini imali kodwa lento ukuthi yemsebenza Timbane sesihlalelo nje umzuzu bese siyakwanda boygina nendaba kodwa uyibeka kahle la okwanhliziyo impela lento ivana nokuthi ekhaya ke le moya le uthi mhlambe kuyenzeka uthola ukuthi obaba abazange bayichaze noma okhokho ukuthi nento la ekhaya yenze thini manje mayisifuna igazi ihlakaniphile ayincane kuvela igulisa umuntu bese niyohlola bese kuthiwa la kufanele nenze umsebenzi othile ngoba kunomkhulu ukhalela ukuthi akenzelwa into ethi ngoba ifuna kuchithwa igazi leli ayisantholi la ekhaya ngovela leli yakhehle lomnikazi walo why izoyiphendula yona izenze leli yakhehla eliumnikazi wayo ingakho makuthiwa uyahlola fa ukwazi ukuhlukanisa mohlola kukhona ukuhlola kukhona ukuphengula mase kuba khona umhlahlo fanele umoya ohlola into kanjalo uhlukanise ukuthi kahle isilwane lesi esihluphayo lapha ekhaya lesilwane esakini usizenza umuntu wakini kukhona ukuhlola kanjani ngoba iyayiphenduphendula lento kangangokuthi ungenza yonke usiko kwesinye isikhathi kuvela isekaseseka komama kuqala sengathi uyekha komama uthi kukhale ngesikhwama esasekhaya ugijima uyokwenza isikhwama suqamalazile manje uyamazi ubaba wakho uyakwaleta la kodwa egcineni uyakwaleta uyazazi ukuthi wena uphile ungangaphi kodwa egcineni uwenza ngaphi lento ihlakaniphile ifuna ukuphendula igcine lonke usiko layo noma usiko lakho uliqede usiko lakho mase ubhekana nayo ngqo
ukuze ukwazi ukuphakama uphakama ngento vele umuntu kwesinye isikhathi avele anayo omunye akaphakami ngento anayo asikhuluma iqiniso uyanikwa into yokuphakama eyithole ingakho ubaba uNdabenhle ethi makuthiwa fire kusuke kukhulunywa ini indaba yokuthi ibona labo tikoloshe vele makuthiwa fire ngakhuluma last time ngathi mina ufire uyathengwa ufire uyathengwa khokha imali unikwe ufire ukwazi ukuyosebenza abantu aya FM thaba basambothi sisekulu uhlelo la sithi khona fallen angel ukusebenza fallen angels ukusebenza kwezithwalo siqhubeka nalo udaba esasiqalile ngenyanga edlule sisahamba nalo namhlanje sibhizi sithi ake sithi ukunaba ngalo ngoba kwasala imibuzo kulokhu okudlula kuwe kwathi ke ngiyabona la ma comment abalaleli lapha ku Facebook Facebook live ku WhatsApp bakhala ngokuthi iReddit yokuhlohloza sashilo sathi uma sike sathinta imoya njalo khona okwenzakalayo sizibile ke kulokhu ithe mayiqala lento yayo sayiziba sangabatshela abalaleli ukuthi nakho ke sekhamba ugesi phela wacisha ugesi nje la ebhilidini ngicabanga ukuthi iyo lento evele yahlohlozisa umsakazo ngoba kuvele kwacisha ugesi wacisha ugesi hayi sabekezela hayi usubuyile ke manje ngiyacabanga ukuthi nalabo kade bethi kuyahlohloza sekubuyile manje bayezwa kodwa bazobuye basazisa uma kukhona futhi la kuhlohloza khona sigcine la mfokaThezi kade uyishaya uyinaba indaba yezithwalo nokudla kwayigazi ayisiphethe kahle Timbani akungenelele nawe kukhona Thabo ama families anizivumelwano ezenziwa okhokho ngezathu ezithile ake ngicizelele lokho kukhona izinto esiyasikhulume ngazo ezububula ngoba singazi imvelaphi yazo khona ama family for instance uthola ukuthi azawulile ebusweni nazo okhokho benza izivumelwano nemoya yebo base kuthiwa ke ingane zaleyo umndeni zoba njani zoba nezingcabo izivumelwano lezo even nase Nigeria bakhona abazawulile kukhona ezinye ivumelwane la uthola ukuthi inongwane yengane igqitshwa ngaphansi kweziko izivumelwane futhi nalezo ezenziwa okhokho kukhona ukuhlaba emzo okwenzeka ngezikhathi ezithile zonyaka kwenziwa imindeni ethile izivumelwane ukuthi sizukulwane sesibili nesesithathu masingakwenzi bese kuba nezehlo ezingakwazi ukuyichaza ngiyaphi la ngiyakhona kuyingozi ukulala nomuntu wesifazane oshadile ekubeni uwathelwa ngenyongo kanti kwele muzi lo achelwa khona ngenyongo kunezivumelwano ezijulile zocansi ezigada omalokazana bakhona now uma ke kwashona umfana wakhona wena walala nonkosikazi wakhe ngesikhathi ulele nonkosikazi wakhe imimoya nayo iyakusebenza ngemuva endaweni ke toilet cabanga isilwane sakulomuzi siyakulala naso endaweni yangasese uyindoda uthothi ulelwe isilwane awuboni lo that is why wemzo ayikho into eyingozi njenge anal sex ngizokubeka nje ukulala ngokwaseni endaweni yokukaka yebo ingozi kabi ngoba ngizoyichaza medically and spiritually kunemthambo omkhulu kabi mzo ophuma ebuchosheni oya lapha eduze kwendawo yokukaka kodwa ufuswa i-parasympathetic nerve lapha kuthi i-vagus nerve uma umuntu elele nawe u-activate i-vagus nerve ngeke ungabi nayo i-attachment nalowo muntu melale kule ndawo ecayika ngiyake nje indawo kwe-toilet kwisithwalo uma usubheka kahle yebo phela kunjalo usuke umuntu bekala nawe endaweni yokukaka usuke ethwala ngawo abantu abaku-understand lokho and wemzo it even goes further ukubone umfana odlonguliwe ejele ukuthi unenzondo engakanani kodwa abe conflicted afisa ukumbona lo muntu
kodwa inyanye memcabanga yini indaba lo muntu wamenza endaweni yokuya so ngichaza ukuthi kuyingozi ngizokugcizelela ukulala nomuntu osimama oshadile uma lo wamndeni wakubo unezivumelwane owazenzayo so bonke abafana bakhona mebehambile emhlabeni wena unke wathatha unkosikazi wakhona uzothola ukuthi uyalalwa nawe imimoya umuntu wesilisa ingakho kwakuthiwa akangenwe owala ekhaya kubheke kulaba abasekhaya ngenxa ukuthi kwakwenzelwa ekutheni ukuthi imimoya ekufanele isebenze eyala ekhaya and abantu bekukhumbule lokho ukuthi umuntu wesifazane mephuma ekhaya uyabulawa kulesi sibongo eyovuka esevuka kwesinye isibongo okokuqala lokho uyahlukaniswa nalesi sibongo nalo muntu oshonile kunento ezomzo abasayenza abantu ngoba into enkinga kwamoya abantu baye bebheke ngokwenyama into eningi kufanele sibheke ngokamoya ziningi izinto ezithinta amakhaya ejulile ake ngibuyele emuva babunda benhle no baba uSamboti sisebenze iminyaka nani imoya ike yangihlupha kakhulu kodwa into ebiyinkinga ukwenza isivumelwano mina bengasenzi isivumelwano ngingazi ukuthi yini leyo ngoba ngangazi ukuthi yini isivumelwano 2 isivumelwano uma uzosenza nemimoya usenza vele ngoba usubona ukuthi sekumele ngisenze mhlawumbe ukugula noma yini kodwa ekugcineni wena usuke wamukela ini idlozi uthi wamukela idlozi kodwa ngokuhamba kwesikhathi iyayiveza iguqule ingabi ilento wena obuyicabanga njengoba ngikulinganisa ukuthi kwesinye isikhathi vele kuthiwa kunesakala sasekhaya umama usibone lento iguqula usibone leso salukazi sifike futhi kanti ekugcineni iyovuka lento esekuyisikhwama uma uthi uyasibhekela lesikhwama indaba sithinte ulibofuzo lakithi uyayibona lo sesithinta ekhaya lesikhwama uyayibona lo okay lento ifike iguqula ifuna wenze zonke iceme ivumelwane hayi ukuthi usuke uzothatha isikhwama nje mase iyama ngesikhwama uma imimoya isebenza emnikazi wesikhwama imimoya isebenza kumnikazi wesikhwama yena ade iphumulele kodwa egcineni isikhwama isona esezizula sifuna umuntu isikhwama siyini siwumoya ingakho kuthiwa isikhwama siyagezwa sigezwa ini ukuthi sihlukanise ngoba sasingcolile wasingcolisa umnikazi waso kugezwa lemithi emibi yini mangithatha isikhwama mina mase ngithi hayi ngizofaka imithi emihle la kodwa egcineni fa uqala uyosigeza ususe imithi emibi kusona imithi iyumoya ingekamoya uma mina ngikunika into ngangayichaza lento ngithi hamba uqumphalaza izitho zakho zoshayeka zishawa yini izitha wena uqhuma kwakho okuthi uthi sesakhe imimoya kuwe uqoba eyohlala nawe eyokuvikela le moya izokucontrol ukuthi mase ungasayezi kumina uthi ukushayeka kancane uphinde uqhamuke siyakhile le moya kodwa wena wazi ukuhlanganisa impande ethile kwakha imimoya ezokuvikela uma ngifuna uthandwe ngiyakha ngeimpande imimoya uthande yingakho makusekuthiwa saba singcolile lesikhwama mhlawumbe bese kunomuthi okubulala okuthena ukuthi uma ufika wena ngithi mina yini uyakuhlupha awuthatha lo muthi usebenzise lapha uzoyikhunga ila khona sekuthiwa singcolile isikhwama sekufanele uhlukanise lemoya naleminye imoya ekhona lesikhwama nokuthi uthi mangikunika lento isiyakhekile ingekamoya ngale kokuthi ngikuthandazela khona abantu abazokuthandazela usinde leyo moya isukuyiphila around yena ikusebenza same time izakhe kuwena futhi uyayibona lento engishoyo kodwa uma ngizokunika into ngakha imoya ngempande noma ngisebenzisa isiwasho ngakha imoya ezokusiza ngani ngesiwasho ngoba ngenkathi ngikhuleka lapha akukhuleki mina kukhuleka lemoya engembethe iyakha yona ukuthi lesi siwasho sosebenza kanje kubantu okusho ukuthi yonke into ekhona emhlabeni ingekamoya uncike ekutheni ukuthi mina ngavuma siphi isivumelwano ngoba isivumelwano engazivuma ngizosebenza umsebenzi lo wethongo uyayizwa lona ngizosebenza lo msebenzi ngenxa yokuthi ngiyakula
ngibe nenkinga mangawusebenzi mangawuthatha kodwa egcineni kufanele ngazi ukuthi angelaphi mina umuntu olapha yilo nyangayo ongaphakathi noma lo ongithumileyo ingakho ngizoyithatha ngokuthi angazi lutho ukuthi ukulapha kanjani angazi kodwa ngiyakunika into ikwelapha mawufuna into ngikunike ukwelapha ubuzobonga kumina ngithi lento yenzeke kanjani ngiyibuse nami okusho ukuthi lento iyakwazi ukuzakha kuwena ikwelapha okamoya lokho okusho ukuthi abantu abenza ivumelwane sengibuye kwisivumelwane kunemoya thiwa mihle eminye mibi ingakho isikhwama thiwa kumele usihlambulule usigeze sengibuyela ekutheni ukuthi imoya emibi iyona esiza kakhulu noma le okuthiwa mibi futhi okuthiwa ifuneki iyona abantu abayisebenzisa kakhulu ukuze bethuthuke yebo kuma business emabandleni Leswa kunomhobho lemabhizinisini abasebenza lemoya kusebenza lemoya emabandleni Leswa kunomhobho lemabandleni ngoba kusebenza imoya kusebenza lemoya emibi yabona uma kuthiwa ayi inyanga ngihambi kwasho kwacima kusho wena mzalwane kodwa lo olapha phezulu vele uzogqugquzela ukuthi ungayihambi inyanga uhambe yena uyayizwa la Thabo uhambe yena wo nifuna ukungitshela abafowethu ukuthi amaKristu lawa afike asebenzisa uJesu ebesethi futhi nezinto zesintu ngiyasicina kade ngiyalapha basebenzisa i-dual covenant la yebo and i-dual covenant inemoya emihle ibe nemoya emibi yobunyama fa ubesesenta lama wenza isivumelwano kufanele usitike esivumelwaneni mase ungena kwesinye denounce esinye ishaya phansi usunezivumelwano ezibili eziphikisanayo into zakho izolunga kanjani mawubona ukuthi usuya kulesi esingala siyekeke lesi-ke sokukholwa ke lesi-ke kade uthi wena usithatheni uJesu lento yokuthi uthi uzenza zombili hayi akuphikisani aziyaphikisana Thabo uRabbi Finkelstein uke wenza ivideo echaza uRabbi Finkelstein wenze ivideo echaza how they slaughter ingane encane bese inyama beyixuba nebeef then they feed it back labantu ababacontrolayo wathi leyo ritual usuku controller abantu ababelow you ikhona I think ikhona amabheka benza amamizmid kanti wena udla ingane yakho including no beef kunjalo yabona lento osayichaza ukuthi kukhona abangahlukanisi abathi baphaka nendaba bamba ngapha nangapha no ngisho bebamba ngapha nangapha lo oyinhloko wazi ukuthi yena lo oyinhloko othi ungayihambi inyanga ungahambi izango ungahlola ungenze lutho uyahamba yena eze ngala ezolungisa izinto zakhe ukuthi kulunge lento yakho wena hamba yena kholelwa kuyena uyayizwa la kholelwa kuyena mase ukholelwa kuyena yena uyahamba eyoqina unezitha lo muntu uyahamba eyoqinela isibhamu la uyahamba ezokwenza izinto la ngobusuku emini ula ume phambi kwakho and ngeke umthinta and egcina nizokhuluma into iyenzeka ngekala thi ekhuluma into iyenzeka akafuni wena uze ngala ngoba mongeza ngala uzothola wena isivumelwano sengala wena bambe sakhe isivumelwano that's why ngithi isivumelwano esemimoya usuke uthandaza into ongayazi ake ngibuyele emuva back 2000 ungabuyele emuva futhi ma ukholelwa kuyena ukhonza yena ukhonza lo wamoya ngoba umbethe yena uvuselela ngala athi wena ungayikhona uhamba la ethi ungayikhona manje uyafita yena abafuni ukholelwa uNkulunkulu fanele ukukholwa kwakho kuphelele yiyo lento laba kakhulukazi basemazweni angaphandle opapa laba ayodidi bani ukukholwa kwabantu nje kubambelele yebo kuthiwa prophesy tata noma baba uyayibona leyo ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ukukholwa komuntu once umuntu yabona ake ngiye lento yokuprophesya ukuprofesaya kusuke kungayena okhulumayo ukuthi abalale ngididisile usathi ubuyele emuva okay ake ngibuyele emuva ake ngibuyele emuva 2019 ngabizwa omunye ubaba onebandla ngizo hide lapha nalapha
wathi angizomisela ibandla lakhe yeah 2019 uyazi ukuthi ngiphila kanjani ngumuntu wamanzi ngihamba emanzini ngibuye ngithatha umuntu uthi yena ngiyomisela ngaqala ngagoloza kodwa ngathi ngilele ebusuku ngayibona ngiya khona ngabona ukuthi shuthi iyavuma lengelosi engiholayo ukuthi ngiye khona ngiyomisela mangifika khona ngifika yavele yapaquza lento yakhe and ngayizwa ngambuza umbuzo yodwa ngathi umtshelile yini lo osebenza nayo ukuthi ngiyeza wathi ngimtshelile ngathi hayi uba ngumsindi ngeke ngikwazi ukuqhubeka wathi thula wena ngifuna ukuya lapho yase ethula ngase ngenza umsebenzi wami ngaqeda kuma nje ibandla li right likhululekile li right liphumelele ngoba ngiyazi ukuthi mina ngiyokwenzani kuyena uyena oyenza lento mina ngangimtshela ngimguide ukuthi yenza 1 no 2 no 3 ukupromise ithunywa nebandla nokwenza isivumelano sakamoya and lento ibimhlupha ke eseyenzile esemdinga emanzini lento yakhe ayidinge amanzi Futhi phela mhlambe ngomhlatshelo. Iphila ngomhlatshelo ayidingi yena amanzi ngoba mina ngenkathi ngimenzisa kwakufanele eyokhuleka enze ivumelwane emanzini sokuthi ngoba ngeke ngimsebenze umuntu engadlulanga emanzini. Sengifuna ukubuya lapho. Yamuhlupha ke manje kuyena idinga amanzi. Le ayidinga amanzi. Wagijima ozoba mfishane. Uyayibona lento kanjalo ake ngidlule ukuthi kwenzakalani egcineni so wenze isivumelwane phezulu kwesinye isivumelwane kodwa usitshelile lesi uyayibona leyo nto so ilento esishoyo ukuthi uma usesivumelwaneni phuma kwesinye isivumelwane ungene kwesinye ungene uthi khaxa ngoba kukhona abantu abaphila impilo emnandi kabi abangakholelwa kuNkulunkulu abangakholelwa bayazi ukuthi uNkulunkulu ukhona bazi ukuthi umveli iqala noma bembiza ngeyabe indlela kodwa abakholelwa ekutheni ukuthi uJesu engabasiza khona abangakholelwa ngisho kumprofeti uIsaiah Shembe ukuthi abangakutshela ukuthi awu ungantshela ngomprofeti Isaiah Shembe into esiyaziyo leyo yabona kodwa uthi uyambukela umuntu izinto zakhe ihamba kahle akashoti ngalutho akagula indawo wenza zonke izinto isivumelane sakhe anaso sokuthi akakholelwa kwenye into ayizwa ngabantu ukholele kuyokho akwazi ikona kumphilisayo ukuthi kunesivumelwane mhlawumbe sixhumene nomndeni wakhe nolibofuzo lakhe noma isivumelane sakhe naye uqobo yena impela yena uqobo ngoba uyakwazi ukwenza isivumelane nawe ngoba wena kukhona umuntu ophila kuwo kamoya okuyena lokuthiwa umphefumulo uma kuthiwa kuphuma umphefumulo so ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi kukhona abantu abangakholwa futhi ongathuka ngisho uJesu ethi ungantshela ngoJesu ukuthi ungantshela ngoShembe ukuthi ungantshela ngomprofeti ubani ukuthi ngifuna ukuthi ngilinganise nalapha ebandleni lamaNazaretha ngingaze kuthiwa angilinganisi ngoShembe bakhona bayaphila abantu abakanjalo so eyimene kanjalo usike kunike isivumelano abantu bathatha ivumelano ngenxa ukuthi kukhona abantu kubo abathatha ivumelano mhlawumbe isakhathi sasekhaya sakhetha ukukholwa ngizoya lapho ukuthi kwenzakalani ngelinye ilanga umndeni uyafika umndeni awukholwa kwakholwa umamncane wakhona shothi ake sithi umamncane udadewabo kaMa ngisho kanjalo wakhonza yena thina asikholwanga ugogo wayengakhonzi wayephuzela utshwala bayamaze edlela ugavini ugogo mayedlela ugavini isakazi kuthi ngelinye ilanga umntwana elokho ephupha ebusuku sengathi kuhlangene ibandla thizeni engathi kukhona izinto ezithile azenzayo kunogogo wakhe ugqokile ugogo kaze khonze kuthi wafa emisele ilata emenzele izinto ezithile kodwa kaze khonze ekhonza ugogo mase kutholakala ekuthena ukuthi kukhona amabandla la umfundisi khona akwazi ukuthi ethi oza nenkukhu nebani sizomisa ilata esontweni alimiswe ekhaya lelata limiswe esontweni uzonikela lisakasakini lo okhonzayo ukhonza kulelo bandla wahamba nenkukhu wayonikela ugogo wakhe lapha ebandleni masebuye usebuya sengathi ugqoke impahla zalelo bandla ukuthi usegqoke izevatho zalelo bandla ugogo kodwa kaze khona okusho ukuthi uma sithi thina sinemsamo yethu senza izinto lapha kwi-altar yethu la ekhaya yena ke
wamfaka e-altara lasesontweni kwashisa impepho yasesontweni kwamisa izibani kwenziwa leyo nto wahlanjulula kodwa inkinga sekuxhumeke ukuthi lo mntwana eshiye ibandla khonza kulona ukuze exhumane nesalukazi kahle eye kuleli abandla okwamiswa izibani zesalukazi kulona ukuthi ufakiwe lapha ugogo idlozi ke nezithunywa zakhona Thwethuliwe phela lo. uyayizwa lona so isivumelwano si-deep isivumelwano asibe phakathi kwami nalowo muntu enginesivumelanisa naye mangikhonza ngingaze ngifake imoya yakithi ekutheni ukuthi ngiyithathe ngiyoyifaka lapho ngoyimisela ilata lapha ngifike nenkukhu kuphakama izibani ngishiswa impepho esinye isivumelwano sesijulile leso ngoba lo gogo usefika khona usevatha lezi impahla zebandla kodwa egcineni siyamazi ukuthi beyidlela ugavini sesiyaku half past manje kodwa singakayi endabeni engiyathanda kulo ngoba ngiyazelelele namakhono kwaba seKorinte besibili ngijwayele ukuyifunda lencwadi 11 sokufunda uverse 14 no 15 akumangalisi ngokuba usathane uqobo uziguqule engilosi yokukhanya ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga ezikuphela kwazo kuyakuba njengemsebenzi yabo so lesho ishoyo enhlanzi ukuthi imoya kwazi ukuyiguqula yebo nala eBhayibhelini sayithola ukuthi babetsheliwe abantu ukuthi hayi iyakwazi imoya ukuyiguqula ungathi wena hayi ngiphuphe umkhulu ethi angimenzela ukuthi kanti udlala imoya nje ake siye ngala sithi ugwinya mathe siyabuya sekubuye kwalunga kuyaqhubeka kusahamba ngendlela ukhona incwadi ke esevele yaduka la ebeyithi ngizoyifunda kaEnoch kodwa ngeke siphume la singayifundanga ya mfoka inhliziyo uyivalile lapha ya kade uyivala ngalezi indaba kade usixoxela ngazo nezama experiences zakho osuke wayibona Dimbani ya sengikuwena manje kukhona abantu besimame abaningabi abangawathola ama relationships and inamba isazonyuka kakhulu kukhona abantu besifazane kuma social networks abathi mebekhuluma kuphume ulaka inzondo ukungazithandi nenhliziyo embi hard-heartedness leyo nto kulula emzo ukuthi uyibuke from a psychological perspective but let me tell you something it's deeper than psychological perspective ihambisana nokusondelana nomdali kwakho yeah at the same time ihambelana nama experiences akho uma uphunyukile kwifocus yakhe focuseni kumdali khona abantu besimame bethanda bengathandi boze baguge bengashadile kepha umshado bayawuthanda yeah konjalo ake ngiphinde mlaleli khona abantu besimame abawuthandayo umshado kodwa soze bawunuka boze bahambe because khona isikhathi la beke baba involved sexually nabafana abangazi ukuthi labafana bavela in covenanted families yes la vele imshado ichithiwe khona ngoba abazali babo befuna ukucontrol ingane khona abazali abaye bafaka ingane yabo isichitho bayahambela ukuze ingane ibheke yena iyondle yena ibisiphipha usizi lwakhe this is big yeah kontsela uma ucabanga ukuthi uma wakho ngeke ahambe aye enyangeni ayokuvala ukuthi umshado ungawutholi isiningi kakhulu igeneration yezingane abazali bazo abayihambelayo ukuthi kovalwa imshado umzali uyivalelana umshado na umzali ubuka ukubhidlika bomndeni wakhe lento imudle afike lokuzenyeza ngesimo somndeni wakhe ebese ethi cha nayi ingane yementombazane efundile and ayimile ukufunda isele nejazi elibovu awuthi ngiyivale ukuthi ingagana njengempela ilezi Dimbani okukhuluma ngazo ithi yagana ingane ethi awuncane kangaka yini ujaheni yeah nokuthi ithola umuntu osilisa kodwa umuntu osilisa angabi nayo ugqozi nokuyigana uyazi ihlale 35 40 ibisiyaqala ingane ilose iinterest
bese kubhibhidla ienga le enga ayiqhamuki kuyena kahle hle ingaphakathi ukhuluma imimoya le umzo akhuluma ngayo. Ake sibuyele usayibeka kahle le isi level lapho ekhaya kusuke kunemimoya. Yes. Muzi nomuzi unemimoya. Yes. Okay. Ngifuna ukuya lapho. Kukhona umuntu okhuluma ngezwi imimoya mase iyenza njalo. Ngifuna ukuya lapho. Makuthiwa umuntu ukhipha isiqalekiso, usikhipha ngomlomo imoya mase yona iyenza leyo nto ize ibe ukhondola ibe umkhokha. Ake ngibuye la. Uthi omunye ubaba la ekhaya angifune umuntu oyobhema insangu uzohlanya ngekhanda. Okay, bangayibhema abantwana bayo. Abantwana bakhe lo baba bonke kodwa kubazukulu kwaba khona obhemayo wavela wagula ngekhanda kwathiwa umkhulu wathi oyobhema insangu uzogula ngekhanda imimoya ibambe elentulo igade ozobhema insangu futhi kungenzeka ukuthi yona imconvinceile yambhemisa yona imoya insangu kuze izofeza isithembiso sokuthi kubonakala la ekhaya ukuthi umkhulu wayithini wayikhuluma into ukuthi oyobhema insangu la ekhaya uyogula ngekhanda nangempela kwenzeka umntwana wazwathatha wafaka kuma rehab wabuya umntwana eselaphekile wabuya sengasebhema insangu wasa ebe isibonelo sokuthi oyobhema insangu la ekhaya uzogula ngekhanda uyayibona leyo ukuthi ukuthi imimoya makukhulunywa la ekhaya akuze kushiswe impepho mazokhulunywa ngemimoya kukhona amadoda aphumayo makuzohlatshwa imbuzi ethi uthini mntanami uze ngani uzofuna u1 no2 no3 okay kulungile ngilandela bamba imbuzi yakho la masithatha induku yakhe ephuma emegcekeni around isibaya ekhuluma ethi nanga umntwana uzalo sibanibani uthi lo mntwana uzofuna u1 no2 no3 ngisho ukuthi abantu bakholele ukuthi koze kube ilapha empepheni kanti ezinye zezinto ikhuluma ngezwi imimoya mase iyenze njalo so mokhuluma indaba ukuthi kukhona besifazane ngifuna ukubuyela lapho abangeke begane bethanda bengathandi kukhona into mhlawumbe yakhulunywa nangomlomo ngale kokuphuma ngoba imimoya isukilalele lo oseyinhloko yomuzi ukuthi uthini methi hayi ngeke yazi mangagana usibanibani la ekhaya lo muzi uzophidlika la uyena osondlayo la ekhaya sengathi engangagana ukuze kwazi nabafana la ekhaya abasebenzi uyayibona into kanjalo leyo ntombazane isiphenduke umuntu ophethe ikhaya kanti ukhulume ngamazwi hayi nokuthi uziwashisa impepho wafisa ukuthi ngenzeke leyo nto imoya izokwenza leyo nto njengoba injalo uthola ukuthi kuthiwa hayi wena ufalo uma wakho methi uyobheka umuntu kuthiwa uma wakho uyavala engazange amele enyangeni engakaze myele manje kuthiwa uma wakho unenhliziyo uyena uvalile uma wakho akafuni wena uphumelele uqhubeke nempilo ibuye ingane sine enga kuma wayo then ke leyo enga bese ikhipha ku social aqale akhulume yabo usungithume ukuthi ngifike ngivele ngiphuthume egcineni ngoba ngifuna abaleli bayithole mbili moya active kabi inkinga lokuthiwa inkingasha inkinga it's a spiritual of confusion umoya wokudideka bese bakhona impene umoya wenkanuko yabo le moya ave ihaneswa kalula kodwa manje into engisaba kulesizukulwane isisuka from generation to generation akangenze example emzo khona ukuthi uma wakho angabi naso isimilo kodwa nina ingane zakho ningakwazi kodwa kube khona abantu emndenini abazi ukuthi uma kodwa isimilo engenaso kodwa manje kuvele kube khona ingane yentombazane elandela ezinyaweni zikamawayo khona into engiyengisho uma wakho angenza umkhuba la eThekwini eganile enobaba wakho afebe uma wakho leThekwini wena ePretoria uvene ungenwe ispirit sokukhanukela umuntu osisa sokufeba kodwa unaye ini umuntu wakho yini indaba yilo moya ke osebenza wempene manje sikhuluma ngawo so nje ubu active kuma ngenxa ukuthi wena nolibo fuzo likama wakho nakwena uba active ngoba bengifuna ukuprove lento oyisho ukuthi ubungozi bemoya nevumelwane ukuthi buyakwazi ukusebenza ne-DNA yethu kalula futhi i-transmission eyingozi kabongakazi uzuyicabanga that can happen in 10 seconds. That is why inhlambuluko
ukuhlanjwa nokugezwa esintwini kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba kuphephisa izingane ezimini njengalezo. So ngifuna ukuthi ke egcineni imimoya esebenza kubantu besifazane eyenza ukuthi bangayitholi imendo kwesinye isikhathi akuyona ibehavior yabo, izinto eziphuma emakhaya. Kukhona nabazali engiyengibone oyabe nengane yomfana successful, yabo, mhlambe ibe upopular DJ, ibe musician, kodwa ibe no baby mama abawu4, yeah, futhi engena intention yokubashada, yabo. And mase kubhwa kahle kanti umuntu obambe lento unina ubuka ingcebo yengane yakhe akafuni noyedwa kulamantombazana ukuthi abe neaccess kuleyo ngcebo. Uthatha uma wakhona simbona ngane umoya ucontroller ama relationships omfana wakhe, udecide ukuthi ingane zizofika nini lekhaya zomfana wakhe. Kube khona udade wabo ohambisana nonina abagila lokubona nokungcola okungahambi kahle naye emendweni yakhe. Uthola ukuthi bonke sebehlangene basebenzisa le mimoya le. So abanye besimama bangashadi nabangawutholi umendo ngempela spare thought ikwenza kwabazali babo. And kuba ingozi kakhulu uma umzali wakho uma wakho eze wahamba emhlabeni ingazange inhlambulo kube khona engazange akhulume ucha imina mntana mengakubambelela yabo. Usazokuphusha bethu uthi hayi phela wena uhlala kanzima eGoli, uhlala nayo kwiflat, ngicela ubuyisa abazukulu. Konke lokho kusekungcola kama wakho usefuna ngisho manje ukucontrola isizukulwane la ngaphansi. Hayi ihamba kakhulu iya ngokujula kunokuthi ithi ukuthamba iya ngokujula mo. Kade ngithi ngizofunda incwadi kaEnoch angisale sengiyifunda, ngizoyiqala lapha kusahloko 6 ngifunda incwadi mina. Le ndaba le elapha kuGenesis 6, lo Genesis 6 othi ngibuyela kuwona uGenesis 6 ngoba iwona ojwayelekile kanti lapha eBhayibhelini ayiveli kahle. Iqala lapha kuGenesis ithi ukwanda kobubi babantu. Kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba bazala amadodakazi, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Wayesethi uJehova, umoya wami awusukubusa njalo kumuntu njengokuba eyinyama nje, izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka eyi120. Ngalezo zinsuku kwakukhona iziqhwaga emhlabeni nangasemuva futhi lapho amadodana kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi abantu ewazalela abantwana. Lana ayingamadodana asendulo anamandla anegama lodumo. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izindlo zemicabango enhliziyo yakhe zimi njalo. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni wadabuka enhliziyweni yakhe. Ngizomalanga amabomu. Into edala ukuthi ngime la ukuthi iBhayibheli azwakali kuthini. Uyabona malikhuluma le ndaba azwakali kuthini. Uma ufuna ukuyizwa sekufanele kuye encwadini kaEnoch. Ake ngiyifunde encwadini kaEnoch ukuthi thini. Ngiqala futhi nakhona la ithi Genesis 6 lapha nalapha futhi uEnoch 6. Ithi kwathi lapho abantwana la ikhuluma ngeengilosi. Ingelosi ezayithunywe emhlabeni ukuthi ziyogada abantu. Zafika zalala nabantwana babantu. Nakho kwathi lapho abantwana babantu sebandile emhlabeni ngalezo insuku bazala amadodakazi amahle nabukekayo. Zasezibona ezingolosi abantwana bezulu zabakhanukela zathi omunye kumunye, uzane sizikhethele abafazi phakathi kwabantwana babantu basizalele abantwana. uSemyaza owayengumholi wabo wathi kubo, ngiyesaba ukuthi anizukuvuma ngempela ukwenza lesi senzo, futhi mina ngedwa ngizokhokha inhlawulo yesono esikhulu. Baphendula bonke bathi, masifunge sonke futhi sonke sizibophezele ngokusobala ukuba singalishile licebe kodwa siyenze lento. Khona bafunga bonke kanye futhi bazibophezela phezu kwaso isifungo. Bebonke babe ngamakhulu 200. Lezi ingilosi zazu200. Ezehla ezinsukwini zikaJarede esiqongweni sentaba iHemoni. Bayibiza ngokuthi intaba iHemoni ngokuba
babe fungile futhi bazibopha ngokusolana phezulu kwayo ingilosi ke zenza isifungo ukuthi cha ngoba njengoba ziwu200 le eyodwa ebonile yathi niyayibona kodwa lezi intombi zinhle manje yasingafuni ukusenza yathi yabo mangiyenza mina lento asivumelaneni ukuthi sonke soyenza basebenza isifungo phezulu kwalentaba isivumelwano isivumelwano phezulu kwayo lawa amagama abaholi bawo amagama engilosi ke lawo ngeke bafunde bese siyalapha ku7 bonke abanye kanye nabo bazithathela abafazi kwaba yilo nalo wazikhethela oyedwa baqala ukungena kubo bazingcolisa ngabo babafundisa imilingo nezikhafulo nokusika izimpande futhi wabenza abajwayelana nezitshalo bakhulelwa bazala imintondoshiya emide ubude bayo kuyizinkulungwane ezintathu zamadoda eyadla yonke impahla yabantu futhi lapho abantu bengesana kukwazi ukuzondla iziqhwaga zabaphendukela zadla abantu baqala ukona izinyoni nezilwane zonke ezikhona ezihuqulezelayo inhlanzi nokudla inyama yabantu nokuphuza igazi khona ke umhlaba wabeka icala ngokumelene nabangenamthetho ngabe ngiyaqhubeka nale ndaba kodwa ilala ikhona sibuyela kule moya ukuthi uma uyifunda lapha encwadini kaEnoch ukuthi uke wayichaza nhlanzi ukuthi kukhona lapha ya esontweni abahambayo abafundisi bayothwala bese besebenzisa le moya ngoba kukhona imoya le ncwadi kaEnoch uma uyifundi ihamba ifike la sekufika khona uEnoch bese le mimoya le ngoba yabe isizala labantu ekuthiwa amazimzim aphuma enzalweni yengilosi nabantu kwaze kuphuma amazimzim ahlupha ziyasho la iyasho lencwadi uma ifunda ukuthi afundisa amadodakazi abantu ukuthaka imithi ukwenza ikhafulo yonke inhlobo yokukhohlakala abafundisi imagic nanye yabafundisa imakeup ukuthi isetshenziswa kanjani mawugcaba la emehlweni ufaka omascara bese kwenza kanje ibhaliwe lento la incwadi kaEnoch so imkhubo eminingi lezi ingilosi zabafundisa amadodakazi abantu sezithuma uEnoch lithi sicela ayiyele kuNkulunkulu ngoba zaseyixoshiwe ezulwini exoshiwe ukuthi uyosinangela uNkulunkulu ukuthi cha sesiyayisona sicela ukuthi asibuyisele uNkulunkulu wanqaba now le mimoya ishonephi namanje isekhona ilapha isithwalo sengibuyela kwisithwalo ke manje ngoba ithinta lapho ekuthena ukuthi zagcina labo bantu sebedla abantu ishonaphi lo moya uma kuya ngokuthi isidlulile emhlabeni ishonaphi ngoba ibidla abantu okay sike sakhuluma babumnyeza kokudlule sathinta kakhulukazi indaba kaJafet eBhayibhelini ekuthena ukuthi wathi uma ephuma empini ubaba wendodakazi uya empini wathi okuyophuma kuqala kephi ekhaya ikona kuyoba umhlatshelo kwaphuma indodakazi kuphela kwayo leyo ndodakazi yaba umhlatshelo kayibani kaJehova ubani uJehova udla muphi umhlatshelo saya kwincwadi eyayikhuluma kaJakobe ngicabanga ukuthi uIsaka la khona ehamba Abraham uhamba nendodana yakhe mehamba nendodana yakhe uya kephi uya entabeni uyokwenza umhlatshelo iyabuza indodana baba ngiyayibona imbazo iphethe inkuni nazi impela seyiphethe kodwa imvi yomhlatshelo ngiyiboni ubani ozoba umhlatshelo indodana yakhe umhlatshelo wokushisa kuJehova okusho ukuthi uJehova uyakwazi ukuthi kube nomhlatshelo wokushisa ongumuntu okay incwadi ziseBhayibhelini zonke lezo okunye kufihliwa sikwazi ukuthi kwafihlelwana sesibuya la ekuthenini ukuthi kubantu abathwele into ebahlupha kakhulu ifike lento idle lokho ekudlayo kodwa ngelinye ilanga izokwenza umhlatshelo ngomuntu kwesinye isikhathi uyala lento ade siyifunde incwadi kaEnoch manje ukuthi zadla abantu nabe bebuza abaleli bathi bacela usho incwadi kaEnoch bafuna ukuyifunda manje uEnoch yonke yatheka incwadi kaEnoch ufunde chapter 6 no7 with book of Enoch unfortunately ayike eBhayibhelini ayike eBhayibhelini ezinye zezincwadi ezakhiwe
unfortunately balaleli incwadi engekho eBhayibhelini ngithi ngiphendule kodwa it's a book of Enoch. Uyayithola nje ungayithenga. Na online ikhona. Na online ungayithenga for UPDF. Mina into engayenza abantu ngasho athi ngeke ngiphinde ngiyibhale incwadi ngoba bayithengi. I translate into Zulu. This is why ungithola ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiyayazi noma ubizwa ukuthi ngiyakwazi ukuvula ama chapter athile ngoba incwadi ngihlale ngiyifunda. Okay, ake sibuye la kuyivumelwano ngoba sikhuluma kakhulu nangemimoya nesivumelwano. Uma ungumholi webandla yazi ukuthi kumele ube nesivumelwano. Akekho umholi webandla ozoba umholi webandla nje engenasivumelwano. Kuyiqiniso lemsulo lelo isivumelwane siyamfuna umuntu okokuqala. Kwesinye isikhathi laba bantu abasuka beza kuwena banemimoya ukuze benga overpower. Kuyenza ukuthi umuntu overpower uyayibona lona ufa ube nesivumelwano owaziyo ukuthi isona esicontroller ama powers abantu la ebandleni. 2 kukhona izinto ezicayi ngevumelwano okumele uzazi asikho ivumelwano esingenamhlatshelo. Okay, ake sibuyele emuva siyothinta indaba baba babukhekheke inyanga. Ukhekheke wabona ukuthi kukhona imikhosi esingagcinwa wase enza umkhosi wokweshwama uba njalo nge-22 February ngihambe kakhulu umkhosi wokweshwama la insizwa khona zibamba inkonzi yenkomo ziyishumpula zithi sayibamba sayishumpula kufanele ziyibulale zona ziyisonto intanga. Okay, wawuqala ngenkukhu uqala la igcekeni nje ngoba uyayifuna umkhosi okweshwama ngenxa ukuthi wayisebenzisa izihlahla nani wayifuna umkhosi wokushwama kuyena wagcina uqala. Okay, walandela ngembuzi kwaba khona unyaka angawenzanga ngayo wabhedelwa izinto ukonakala izinto kwamele ehlabe manje eyoshweleza kumkhosi okweshwama namanje akasekho kuneminyaka engekho emhlabeni uyenziwa namanje umkhosi wokweshwama basaba ulaka lemimoya ngoba phela uqalile isivumelwano usesenzile nemoya eqondene nesivuno ngoba uba ngesikhathi sesivuno sokuqala umkhosi wokweshwama okusho ukuthi ngoba kunomkhosi oqondene nomkhubulana umkhosi oqondene uma wena uyileader lapho wathi uyawuyeka konakala izinto akasitshelanga ukuthi kwenzakalani. Ake ngibuye la kunendoda eyake kwathiwa yathwebula amathunzi amathuna akwayo. Le ndoda ifuna ukuvula ibandla yaqala ekhaya lento yayo ithwebula imoya wayebeka amathunini asegcekeni shothi usethwebule ini umsamo wala ekhaya. Laba bantu bala ekhaya mabeya lapha nezinto ziyabheda fanele kuze kube yile ndoda ekhulumayo emsamo kubizwa le ndoda njalo. Le ndoda mayizofika ifike ithethe uthi hayi akwenze ngani kanje kulunga izinto uyabona lona ifike bathathise laba bantu abadala la ekhaya cha lento yabathwebula bakuyena lento wayigcaba emzimbeni wagcina igcaba ihlala lapha emathuneni yasuka emathuneni akubo yahamba yaya emathuneni omphakathi yasuka emathuneni omphakathi yahamba yaya la okwakulela khona izimpi ushuthi kuhlangana imimoya eminingi yafike ibeka khona ikhulumisa lento yasuka lapho yagcina lento isiyoyigeza emfuleni ukuthi igeza bonke laba bantu ebathwebulile kolikamoya yalivula ibandla. Inkinga abantu abalandela emva kwayo le ndoda ngoba sekuneminyaka ngicabanga ukuthi isizukulwane sesibili esikhona njengamanje kuleso sizukulwane sesibili inkinga zikhona abazi ukuthi kwakwenzakalani manje inkinga mayifika ichuma lento komunye omunye uyamdinga lo munye ukuze ekwazi ukuthi ethethise lemimoya kulunge uyayibona leyo ngoba yayithola yonke imoya bengahlukana ekhaya amabandla uthola ukuthi asehlukene amabili omunye uselambisa ngeyakhe indlela nomunye ulambisa ngeyakhe indlela kodwa la chuma kule yandoda kuqala manje inkinga imimoya yamathuna ngokuthwetshulwa kwamathuna nokuthwebula uyise ethuneni ngoba yahlala phezulu lento wayibeka
wayimbela ethuneni likayise ngaphambi kokuthi eyithathe eyisebenzise wayigaba yena emzimbeni manje lento iyakhiwe iyumoya isithwebulo mayifika la ifika khona ifika ithwebulo abantu bezwe ngayo uyayibona lona kukhona amadoda akwaziwayo ukuthi mayifika endaweni ethi kuthiwa kufika ugalagala lenyanga kungasuka umuntu ezokhempa la ekhempelele yona leyo nyanga naye kukhempa abantu bekhempela leyo nto yayo sengizwa mina ngesizukulwane sayo sithi isizukulwane cha kahle lento yahamba kanje wathwebula amathuna sekhaya mothwebula amathuna ufana nomuntu othwebula umsamo ngoba yonke lemoya eyayisetshenziswa ilabantu bala ekhaya kusukela kubaba omkhulu obani isuke isizwa ngawe hey ngifuna basibuya ngenxa yesikhathi wethabo ngesibuke how big organizations like the music industry and some big religious institutions ukuthi imaphi ama-rituals abawenzayo ukuvuselela nokugcina ivumelwano zegazi abanabo and deliberately ngifuna ukusebenzisa i-American music industry ama-rituals esiwaziyo ney'kandala ey'phumile ngeke kuyikandala kodwa ngifuna ukuchaza ukuthi benze njani to keep these scandals sebenza bangafiki ikhona nje ukuthi thina sesingaboni ukuthi kwenziwayo nanda 88.4 FM number ka-WhatsApp ithi 0687649969 0687649969 ipage asilungiseni Facebook page leyo bese kuba nepage futhi inanda 88.4 FM updates kuphinde futhi ukhona uDimbane lapha ku TikTok kwakhe endaba enhle miyaza konje yes endaba enhle uDimbane akathi ukusigoqela Dimbane Thabo i-reality yama-covenants kusafanele silungisise kahle sijule kakhulu nayo before sithethe nabalaleli sibuke imindeni eminingi ukuthi yini benama-covenant ubusu uyabheka khona nje into engifuna ukuyicela kubalaleli nomndeni waka-TikTok ukuthi anoke nibuze emakhaya ukuthi kambe kungenzeka ukuthi umndeni wakithi unawo yini izivumelwano unazo nivumelana nemoya ngoba ezinye zezinto ezenzakalayo ubona nihamba abathandazi kangaka hayi ngoba kunjanjani ukhona amashwa akhona uku-understanda izivumelwano imindeni yakini nazo bese ngiya kuma-Christ ama-Christ khona umngozi abenzayo baye bathathe for granted ukuthi just because I believe in Jesus then the covenants don't work in the family khona imizi ekukholwayo ekuthandazwayo kuyafastwa indaba yokudala kepha izehle lokuyiqhubekile nje lokuyiqhubekile izehle ngani na ngoba kunemizivumelwano ngithatha izivumelwano sengxabano ukubona into there's a latest development emakhaya ukubangwa kwemizi iy'ngane zomndeni owodwa kunjalo ayikho iperiod enzima njengalena umuya emakhaya komgababa komkhomazi koPotchefstroom koGroundville ayibangwa imizi yokhokho ibangwa yingane every child uthi no ithina sine right ngoba bethu emdala uma uhamba nje iKZN ama mission stations komfume same problem iqhamuke phela nto Thabo kathi ingane singabanga makubo yabo kodwa sekubangwa makubo manje yini kukhona izivumelwano ezenziwa okhokho ngesikhathi beyamukela le indawo beyithenga yebo ingane sayigcinde zevumelwano so manje seziyabanga ingane zibange futhi yazi khona okwinake umzo bafika bayiphathe kahle kusekhona ubaba noma hayi kube nokuthula kushona ubaba aqala ama-cracks yabo kuthi umama esegule week ashone umndeni wena ungabusakhulumisana sekuyobangwa-ke kuze kungenyelwane iy'nkantolo yonke leyo nto ayizenzakaleli yini indaba kunezivumelwano ey'thile ezabhalwa wokhokho bangayidlulisela ey'nganeni bese kuba iy'vumelwano zasemasontweni la befundisi beney'vumelwano imoya ethile okuyiyona elusa amasonto abo bese ngivala ngey'vumelwano zase-Amerika-ke jahela ubalaleli
Kwavela iqanda lezinkulu uClive Davis, uP Diddy nabanye abantu bekhala abantu ama-artists are now coming clean. Ayasho ukuthi no ngizokhuluma into ezoshoka oJada Pinkett. Yeah. Which will shock you, but to understand that one comment with studios, with studios, Yeah. and with owners of the studio. Corner rituals that funny bawenza ngokuhamba kwesikhathi. Yeah. It's either an artist who's shown mysteriously, or something happens. Yabo. Ajutshulwe i-artist kuphele kanjalo. This continuous mysterious death of ama-artist, it has to do with ama-rituals. Uzokhumbula Thabo ukuthi qale all artists and pastors, artists, American musicians and artists, former ayengaphansi i-Bohemian groove. I-Bohemian groove. So i-Bohemian groove inama-rituals ewenzayo. Mebezohlangana ehlathini kushiswa ini isithombe esikhulu sani sesikhova. Yes. Kushiswa isithombe sesikhova. I-atomic bomb yakhiwa yama-members e-Bohemian groove. Iy'tshudo ey'ningi Arista, uColumbia wakhiwa yini i-Bohemian groove. So i-Bohemian groove njengoba inama-covenant nama-artist iyalidinga igazi. So benze njani bayahlaba. Now, this is what they do in the Christian world. Once umfundisi wanyuka to the level of TD Jakes or Creflo Dollar, kuye kube khona izinto abakutshelayo ukuthi uma ungasazenzi kuzovela. You see, for instance, bona bafoselekile ukuba involve in male to male sex. Yeah. It's compulsory for charismatic bishops, peace of the world. Ngeke bazibakutshela. Yabo. Kodwa sekuyavela ke manje ukuthi kanti insizwa zenze nje. Siyayizwa khona la komzo mabehambile la ngiyenkuzwe empokahlizini. So ngithanda ngishaye America yabo. It will come as a shock ke kulabo abalandela lensizwa Creflo Dollar no TD Jakes. Cha labo baba laba they do get involved in anal sex as a part of ritual ekufanele bayenze ukuze ba maintain i-status quo nodumo lwabo. Now kuyavela kusazovela kuningi. Wait until indaba ka-PPD ivele iphelele izoveza amagama abantu abaningi. So ngizama ukuthi ke izivumelwano ziyingozi. Ungasayigcini ungasakhungi ngegazi uzoba nezehlo ngekwazi. That's how that is why ngenazivumelwano mina. Akuqhama abantu abayandasele nto yabo. Ayisaba kabi ivumelwano. Ngoba angikwazi ukushiya inkinga kumfana wami nondodakazi yami ngingazi ukuthi bazokwenza njani. That is why ivumelwano nje indaba ngingena. Okay, usakhuluma le yokuthi abanye bagcina sebelala nabantu besilisa ethola ukuthi umuntu wesilisa ikhona leyo nto siyazi leyo nje ake sicacise singakadluli kakhulu asikhulumi ngabantu abagayila sikhuluma ngamadoda indoda enonkosikazi ney'ngane iyaqonywa yenzani kodwa ukuze isithwalo sasebenza kufanele ilale namadoda. Okay, ake siyaqala nami ukugcizela i-disclaimer ngoba abantu bazokuthi sengiya-understand ndaba ama-gay. This has nothing to do with the alphabet community lutho. Sikhuluma ngabantu abathwele la. Ake sibuye la kuyona leyo kukhona abantu abahambayo beyothwala ebuya umuntu ebe right ekhaya eqhubeke egcine lento isimkhipha othola ukuthi ifanele ehambe efune izingane lezi ezizitsho uthola ukuthi iyona emcontrolayo lento hayi ukuthi yena uyena ofisayo ukwenza lento bengayinakile ngenkathi engakathwali kodwa unezingane mhlawumbe ezila ko 20 years kodwa yena ugijimisa izingane eno 18 years 17 years uyayibona leyo akaphele ema university akaphele ngasezikoleni uspend imali enzela lento ukuthi lento ikwazi ukuthi ithole lokho ekufunayo. Why ifuna laba abasebasha uyayibona leyo ngelinye ilanga iyona emcontrolayo ukuze ethole eye kumuntu wesilisa hayi ukuthi yena usuke kusengqondweni yakhe emevuka lento izenzakala imcontroller ebe kuleyo ndawo. Inhlanzi lapha ngifuna ukubuyela kuleli bandla lamaNazaretha singene lento abantu bathi bafuna ukuganwa yintombi
engelona iNazaretha Yebo. ngoba enemali. Yebo. Umntu uthathe amakhosazana nje mhlambe 3 4 5 ubhizi nje namakhosazana. Namakhosazana uyazi yena ukuthi ufunani uyayibona lona mase ngibuyela la babumyeza imimoya midala imimoya uzalwe ekhaya ikhona yazi yonke into ngawe imimoya mhla iza kuwena izokutshela umncane and enye into ichebule engqondweni yakho ichebula kulibofuzo lakhe ngakutshela ngisho into endala ake ngithi imimoya iyona ebamba kuqala ulibofuzo lomuntu intombazana ithi ithomba imimoya isila that's why uma iqeda ukuthomba kweminye imizwe bekuba nokuhamba igobongo ukuthi kunokuhamba odliwa intombazana esithomba yabona mayiqala ukuthomba nje ibamba 13 years ihlanjulula imoya kwakuyizivumelwane kwakona lokho ukuthi kwenziwe lelo khamba uyayibona lona uthola ukuthi alisenziwa seqala inkinga kwizizukulwana ngenxa ukuthi abalazi ukuhamba elelenziwa la ekhaya umfana wayethi uma elalile waphuphisa likazi esuka ekseni ehamba ekseni kakhulu entathakusa ngoba sephuphile uyohlebela ubaba wakhe ukuthi sekwenzeke into ukuthi ethatha eyemanzini eyohlanjulula lento emanzini ngoba into ebamba kuqala isidoda somuntu wesilisa imimoya iyona le ezenzisa likazi ebusuku wena uphupha umuntu wesifazane iyona edlalisayo imimoya iyona ekwazi ukuvala imizwa yakho ukuthi lo yamuntu ingavuki imizwa uma kufika umuntu wesifazane othile ngoba imimoya iyona ekhethelayo umuntu wesifazane ingakho isangoma kuthiwa asiganwe esinye isangoma noma asigana inyanga khona kuzokhungana ini imimoya yini ikhungela nani imimoya ukuthi yazane imimoya kungaveli kuthiwa kugana lo ukhiphe esibongweni sakhe uya ngala vele useyemukelile imimoya usenze yena idili nemoya ethile ukuthi uyayihlabela usebenza ngayo wenza ukuthi lemoya ke ayihlanganiswe phela ekutheni ukuthi lemoya ikwazi ukusebenza noma bekwazi ukuhlalelana uma bengayihlanganisa imimoya iyawa imizwa kumuntu wesilisa mephumela ngaphandle uyavuka iyona imimoya econtrola imizwa yomuntu econtrola ukucabanga komuntu econtrola ini imimoya isuke imdala imimoya umuntu imqala ngenkathi ekhula engena ethombeni umfana ngenkathi ephuphisa kaze ebusuku imimoya isuke siyenze yonke into isithwebule yonke nolibo olufuzo lakhe olandela iDNA ithatha lapha iDNA okusho ukuthi akekho umuntu oke ethi ngaqala ukungena ukuzwa ukuthi ngikumuntu wesifazana akekho mekhona imimoya futhi iyayisebenza lapho kodwa iqala wena uwedwa uphuphe kuse kunecena ehlelayo kwamhlophe la kwenza kanjani imimoya isuka adisebenza iyona yenza yonke into ukuze izinto zakho zihambe ngaleyo ndlela so ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi nasekuthwaleni usukwamukela eminye imimoya naleyo moya uzoyihlanganisa nale mimoya uyayibona lona umzo umusha indlwabu bese uyalala uyazumeka imoya iyenzani leso sidoda leso imoya uthi omunye iyathi thina siphila ngesidoda sidla isidoda baningi abantu abama porn star bengawona uthola ukuthi ubusy lapha noma ungena efonini yakhe nje uyabona nawe uthi uyangena Google vele ukuphoseke nawe kuma account athile yini imoya esuke imsebenzisa ekutheni ukuthi kwenzeke lento ungathola ukuthi yinto eyayikhona ekhaya manje isimenza bukhoma ngaleyo ndlela ukuthi yena ingakho umuntu umeqeda ecasuka ezibuza ukuthi bengenzani kodwa ngenkathi engakayiqali ubethi yena uyayijabulisa kodwa meqedwe uyacasuka ngeke engancaphi ngisho wesifazane uyanqaba so umusha indlwabu kahle hle imimoya iyayihijack ama sperms akho iwasebenzise ukufeeda the dark world yes thank you kuyenzeka kufuna lokho so kuseyiyo le DNA okhuluma ngayo abakwazi ukuyithwebula lapha wathi omunye eyobheka eyohlola kwathawu izingane engaka ingane engaka manje makuthiwe ingane engaka uyacabanga yena ngisabe nabantu besifazana ababili futhi kwathiwe ingane engaka kanti from
eqala yena ukuthomba engena ekuthombeni wasebenzisa yona indlwabu until ufike leso sikhathi. So ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi abantu basuke benga uyaba nomuntu wesifazane ethe phuma umuntu wesifazane ejabula umuntu wesifazane ehambe kodwa yena ebuyele endlini eyoqhubeka eyoshaya yona futhi enzela ukuyizenelisa yena kanti yena uyithe ukuthi uthunywa imoya kodwa ade nomuntu wesifazane wamphelezela wambeka estopini ujike estopini uyoqhubeka uyoshaya yena but mase eyobheke inkinga anazo kuthiwa ingane engaka kufanele umise iladi ehlanganisa lezi ingane cha akho ngane la imimoya isuke imyuza ithwebula isidodi zakha yona imoya makukhona utikoloshe la ekhaya makunotikoloshe la ekhaya uzala njalo utikoloshe uzaliswa wena uyezwa lo uyamcontrola ke manje ngeqathi yena enza lo mhlatshelo echitha igazi enza iyajabula lemoya iyahlangana ke isiqala ke manje ukumcontrola kusukela lapho nokusukela ngaleso sikhathi kodwa methu uyathola kunesilwane anaso ahamba naso kuthiwa into yasekhaya Ngoba ngake siyiqede sesidlile u25 minutes wonke sesikhathini sabalaleli nakhona nje ingoba ngiyabona la ku WhatsApp ukuthi haya kubi kakhulu kanti la kube kubi khona pen ngiyabona la usandla somlilo siqala ngaye qala ngaye oh okay ake sizwe usandla somlilo bikhona kodwa ibikhona kodwa ubaba uDlomo uyena owayebese nginikeza uSampati imanga uSampati uzuthola uthola ngaliphi uSampati ngifuna lapho ukuthi uDlomo uzuhlangana naye uthola ngaliphi uSampati uSampati makuthiwa Sampati imfihlo yenyanga yebo zonke inyanga la eSouth Africa sinoSampati mawuyinyanga noSampati yeah ngeke uzungitshele mina leyo nto leyo mawuyisangoma noSampati asinandaba namuntu kodwa ke mina benginawo lo nembeza ngoba ngangikhuliswe esontweni isitamli phansi ungixolele angikwazi ukumemeza kakhulu mangikhuluma ngento ejule kanje ngoba kuba buhlungu abanye abantu kodwa kona kuyinto eyayenzeke ukuthi uSampati ebese yamosha uSampati ke bese bengifaka ke yena mabe kufaka bakufaka ngaliphi wena uyasho nawe ukuthi ngiyawudinga uSampati noma uthule nje ngisebenza abantu abawu5 obalaphayo ekubalapha so kudinga kathi iphindi no ngiyaxoxa ngiwadinga abantu abawu5 I need more manje wena uzobabenzela uzokutshela ngabantu abawu3 awu10 khona umthenga umtsheni ngiyeza esigodlweni understand and then uSampati ke ungena lapho nawe uyawudinga uSampati uyawukhokhela yini uyakhokhela imali enkulu kayo wakhokhela imali una rent kanguka 50,000 nini ngenyanga ngifuna ukubuya lana-ke ngekathi uthatha wena ikhona imali oyishiyayo uzumshiyeni leyo yonke into isuke right imali yalabantu abawu5 labantu abawu5 okay uyokhokhela yena uthatha imali yabantu abawu5 uphinde yes bona basebebaningi abantu mawurent yeah umbuzo wakho ngifuna ukuthi ucace umbuzo wakho angathi umbuzo wakho ubuza ukuthi usuke sewenze njani yebo ngifuna lapho ukhokhela loya ekunika uSampati ekunikeza uSampati uhamba nawo uphethe noma wenziwa njani imali uSampati uhamba nayo ubone ukuthi hayi ngihamba noSampati nangu usuke umuzo egazini umuzo egazini yini uyacatshwa qhubeka mawusuka khona ke lapha mawusuka khona ufika la uwenze njani cha uyakwenzela nje izinto nje makhuluma nathi hamba ukwenza cash loan uhambe uyokwenza ukuthi akubuyise umuntu akwenzela akunikeze leyo mali osukuyifuna noma hamba uthenga imoto ethize uyakulwela kuyo yonke into nje osukuyicabanga isikhathi lensizwa le usandla somlilo bayayazi abala eNanda la eNanda FM ike yathenga islot impela ngiyabona ngifuna lesithathu yebo kulesithathu isangakahle
isamkahle usampati makunya ngalo sampati akhuluma ngababonile abantu abaphila lana lapha bilapha enzansi ngasedube village mall ngasedube village Ubani uSampati? usampati uTikoloshe UTikoloshe. okay icatshiwe lento iyaphila kuyena Yeah. uyayizwa yena ukuthi khona into esengihamba nayo okay lento iyazala usuku nosuku usampati ngenzeka ukuthi ulala nawe noma ulala nobani yayibona leyo okay ikwazi lento ukuthi ngoba ukholelwa kumina awu ubaba usahamba ngenyawo ugibela amatekisi ake ngenza icash loan ngizame le yamoto ngimthengele imoto ngimnika imoto uyayibona leyo mawune imoto ezothi ungakunika imoto ngihambe ngemoto eyodwa so ezinye zezinto esesichazile lezi sikuthenini ukuthi isithwalo senza noma yini kumuntu uthi ufika wena sibe sikusebenza wena ubona izinto engabonwa inoma ubani la ngaphakathi ebandleni wena uzophuma ubabaza la ufuna ukubuya mangithi mina hayi lento ofuna ukuyenza fa ube no 10,000 wena fa uyongena kwi-loan uthi ukhiphe lo 10,000 ngiyogeza ibhavu nje ka 10,000 ngiyofaka amanzi mhlawumbe ngeke ngifake ngisho umuthi noma ngizofaka iwash empili isona ke sisuke sesicontrola wena usetshenziwe isona futhi isona sizokwelapha so uSampati wakhelwe ukwelapha uwona owazi inkinga yakho so into kanjalo le kaSampati khona omunye ake siyodayisa Daughter of Kemet uSampati uTikoloshe ungakhohlwa lesizwe. uTikoloshe unokuza uSampati. ake sidayisa siyabuya ama comments abalaleli sizazobuya futhi siqhubeke la namanye amaclip akho sikhumbula uzoskiz ngubani uthi izithwalo covenants are shape shifters zingavela kuwona ngoba iyiphi into noma umuntu omuthandayo omhloniphayo wena Jesu Shembe Buddha ETC injalo nje bonkosi gate ngibingelele bahlonishwa e-studio nomdidiyelo ohlelo ngisacela ukubuza ukuthi uThaba kasa lifaki yini uhlelo ku YouTube ngalesikhathi sisuke sisenkonzweni angikhona ukulalela since ngingena ngo10 lokhu agcina ukubuka leli esihloko sithi impilo yomlilo ngibhala ngise-Utrecht lolu hlelo ngizuza okuningi kulo noma ngibuye ngibone engathi uThaba akayithandisisi inkolo yobuKristu kodwa khona ngiyazuza kulo namehlo ayavuleka ngokulalela nje ubaba uMyaza wagcina ethi bazokhuluma ngesigasi ngesigasi lembuzi nelika Jesu ngegazi ngiyacabanga ukuthi beqonde lokho Igazi lembuzi nelika Jesu ukuthi iliphi elinamandla ngoba seningena emini ngicela nike imeme ubaba umbhele ubaba umbhele wamgcinani inkodo le yama video ku YouTube balaleli ngifelwe icomputer nginenkinga ukuthi ngifelwe icomputer kade ngayihambisa ayilungi la ngihambise khona namanje so anginayo icomputer yokuedit nginaleyo nkinga nje ungabona ama video engekho icomputer engenayo ifile Mbali Madonsela Thabo mfethu awutholakala ecingweni ngaphathiswa kwathiwa angithenga umlingo enye indaba le ngichazile ukuthi iyahekwa inamba yami ngiyatholakala ocingweni angitholakala uWhatsApp anginayo ngahekwa inamba yami zayithatha igebengu kodwa ngiyafoneleka uWhatsApp engenawo kule number enyaziyo 076 Talent Dlamini iyasiza ibackup ye live Andish Buchaba uyalahleka iyahohoza erate angazi noma inkinga kumina ngalesikhathi imoya kade isathe kuSpuci network angiphinde ngibheke la nanku la neliswa ngokuthi no sound isandile Ntapha uthi on mute ingalesikhathi kade sinenkinga Unkosi volume akuzwakala lutho yosaze salimala nanku live stream ye radio for about 4 Sundays kuthule
Yeah, i-app ayikho inkinga ngala kuNandi ikubanikazi be-app ngizwe neminye imisakazi ikhala esifanayo. Yebo. Kunensizwa la ekuyabhala athi hey nini izindaba bo kanti sihlushwa indlwabo nje ninolwazi. Akusiya ubonkosi kunene na ukhala besanda uqinisela Matthews uthi I'm listening. Wanda Bishop ngibingelele ngilalele yaze yajula indaba siyabonga. Andisho ukuthi ku-right nibuyele manje nizwakala kahle. Okay. Bekusengalesi sikhashana sadlala imoto. Ngifuna nje ukushaya nguvale uFacebook ngokukhulu ukushesha. Sikhumbuzo skilling la ngubane uthi iBook of Enoch iyatholakala ku Google Play Store. Yeah. Uyithola nje indaweni eziningi nje. Mawugooglisha nje uzoyithola. Esingisi ke nje uyithola nangamahala uyakwazi ukuyi-download i-PDF yakhona uyithola. DJ Sanele siyabonga ukuzivula amehlo mongezi senzo Buthelezi ziyakhala ngempela manje bafo ukube kulalela abantu abaningi ngabe bafunda okuningi mongezi senzo Buthelezi uthi uphendula uDJ Sanele la uthi kakhulu bafo ukuthatha kancane ama radio station amancane kanti aphethe ulwazi olujulile sikhumbuzo skizile ngubani abantu basuke bebanjwe imimoya ingakho bengakwazi ukuphuma kulezi zinto izisekelo zazo kuyizithwalo covenant impela usubushiwe la ubushiwe ngicabanga ukuthi uqeda manje ku Facebook ngempela siqedile ku Facebook ngize ngala ku WhatsApp mfuke ngetoni Etonwood akaseze umfukeni ithi inhliziyo yakhe ibingelele ekseni nje ne-88.4 nje nanda FM asilungiseni akubingelele ke kwena ke Thiko siphinde kubingelele ku Dr Mneza kubuye kuza kwena ke inyanga yodumo nje lapho kumzo sibonke kakhulu ngesihloko leso esinikeze sona sokwethala ngamafishane ngisemhlabeni waseToni uthi bengwakamfukenge ngisibongo ngicela ukuthi mhlambe sisahamba ngalendlela le abantu bafunda ukuhlukanisa incebo umuntu azalwe nayo kanye nencebo yokulethwa abantu abaningi basentabeni baboshiwe abanye phansi kwamabandla ngenxa yokuthi bakhonza noma bakholelwa ivumelwane ke ezithile zalawa amabandla khona ke ngamtshela ngo2011 kuyima ebuye kumina this year ngimtshela ukuthi leli bandla okulona alihambisani nalesi simo salomuntu kamoya ophila kanye nawe ubuye yena this year wathi ngikhumbula into angitshela yona ngo2011 ngangamprofeti sasixoxa manje na ke ngithanda ukuthi ke abantu abaningi laba ekakhulukazi abakholwa ngokukafire unrecognize ukuthi bayasetshenzwa and awubobheka isikhathi esiningi salamabandla lawo abantu abawothisha onesi amaphoyisa amasotsha all those people who are educated mhlawumbe ngibeke kanjalo uzowafika kuyibona kwamanye amabandla uyifikele nje abantu abayixakekele nje kodwa laba engathi bangconywana ngoba inhloso yalawa amabandla ukuthi lifuna abantu abanemali bese kuthiwa wena ke ungahambi phela uzokhole nje uba usho nje ukuthi lo mzobo yabona akekho umuntu ophila lemhlabeni ongenaso isithwalo sakhe kodwa zihlukene ezinye ke zihamba nomoya kaThixo ezinye zokwakhiwa eBhayibhelini mawufunda uGenesis chapter 31 uverse 19 wakhona uLabani lo okumalume kaJakobe lithi iBhayibheli ku verse 19 uLabani sehambile nje ukuyogunda izimvu zakhe nje uRahali nje indodakazi yakhe weba izithixo zikayise ukweba kulezi ngane efunde emandiyeni nje is to steal mhlambe kokhona bazo understand ukutshontsha ngizoyicaphuna uzokwehla nayo ke lencwadi ke nje uma ngabe kusuyilalela uverse 30 wakhona uthi uLabani ke sebonile ukuthi nje izithixo zakhe azikho wamlandela uJakobe njengoba besebalekile nje nekemukile kuyena uverse 30 esemfiqile ke endleleni uthi manje la njengokuba nje usumukile nje impela nje ulangazelela nje nokulangazelela indlu kayihlo webeleni izithixo zami uma uqhubeka lapha ku verse 31 angigqumeke mina ngiye ku verse 35 kanti otshotshele izithixo sakhe ubani
uRahali utshontshe izithixo zikayise. Uverse 35 uJakobe esekhulumile ukuthi makaphenye yonke indawo uzokwehla ke nawe ke lapho kuverse 31 uzoshona khona ke kuverse 35. Uverse 35 uthi wathi kuyise mayingathukutheli inkosi yami nje nokuthi nje ngingasukumi phambi kwayo nje ngokuba indlela yabesifazane ikimi. Uma ethi indlela yabesifazane ikimi phecelezi ukuma period. Ngiyazi bona makuthebe indlela yabesifazane ikimi lezi ingane ezifunda nje lapha nje manje uCharles go Phoenix they are not going to understand. Ma esho njalo ucacisa lokho ke. Wathi ke makabe ke sekunjalo lithi izwi makabe liqhubeka khona lapha ku35 ngokuba indlela nje labesifazana ikimi wenyolula nje kepha ke wangazithola izithixo zakhe ngiyayivala bafowethu ake sifundeni izinto ezifanele uba sizenze nezinto engafanele sizenze iphelile imndeni eminingi ilezi zinto zokwethwala. God bless you. Danke Mfukeng. Siyabonga ake ngibuke futhi khona la. Ngiyabingelela e-studio. uSolomon wayethwele guys. Solomon babethwele yabona mangiye ngokuthi kunezinto ezithile esuke igcinile eziyimfihlo imfihlo lento kuthiwa imfihlo yasekhaya manje makuthiwa wathatha uthola ukuthi kuthiwa umprofeti wathatha abantu wabakhomba esephuzile mase bephuzwe iwayini lapha eBhayibhelini njalo bashawa iwayini mase bedle kakhulu iwayini besithatha abantu behambe nabo sebeyobakhombisa izithixo izinto eziyizimfihlo zasekhaya izithwalo ngoba kwakwamakhosi lawana ayiphethe izizwe kuphuma izimpi ingakho eBhayibhelini he's the only guy I know owazala ingane nge-one night stand. Ubani uSolomon wazala indodana one night stand. Umenele kwamzala ku-Queen Market. That was a one night stand. Nakhona emdlisa ukhari angithi kwamdlisa ukhari yabo uthe mase suthu ukhari lo wasemlala. Ngicela la kubalaleli khona kuzosala isikhathi nje esosonga ngaso. Ngiyabingelela e-studio lokhuluma uSangweni eMawuthi. Ngicela ukubuza ukuthi njengoba sinezinyanga esiphephela kuzo uma sinezinkinga kumanje nginezinkinga izinto zami khona la zingahambi kahle khona sengize nganquma ukuthi uma ngithola imali ngizoya kwenye izinyanga ngiyothola usizo. Umbuzo wami uthi kungenzeka yini ukuthi ngidonswa isithwalo saleya nyanga? Uma ngidonsa isithwalo sapho ngizobona kanjani? Uma ngifuna ukuyigwema lento yokuya ezinyangeni ngenze njani ngoba phela ekugcineni kwakho konke ngiyadinga usizo. Usizo lisuke libekiwe kubantu abathile ukuthi bayokusiza. One ukuthi manje into eyandise izithwala enyangeni kakhulukazi iqiniso abantu abasenalo kakhulukazi nabelaphi abaningi abasenalo iqiniso bakhona abaneqiniso khona abangenalo iqiniso asisho kanje kukhona umuntu owayehlola kuphela ulashwe kwenye indawo kukhona umuntu wayengahloli umuntu owayengahloli ofike usho inkinga yakhe ekwelaphi manje lo ngahloli uyabona ukuthi abantu badinga ini inhlolo usehamba eyofakela izinto zokufakela egazini okuyizona ezizokhuluma inkinga zabantu siqala lapho ke isithwalo senyanga sekukhona umhobholo umona nokufuna ukuzenza usibanibani so ingakho eminyangeni uthola ukuthi umuntu umazi wena esiguqweni ukuthi uyabona esiguqweni ukuthi unespirit senkolo ngenxa yokuthi ulambile eswini sefa ebe nesikhwama sokwelapha beyizwa la imali ayisaphumi imali manje akafuni ukufeya ukuthi udokotela kubhala prescription ahamba ekhemesi yebo manje lo akafuni ukubhalela iprescription ukuthi idlulela phambili ke mina sengwenzile wami umsebenzi ngaxilonga ngayithola inkinga ilento ukuthi prescription dlule ilento ukuthi sebeyakhompyutha inyanga uzothola ukuthi inyanga nala inkundla zokuxhumana into ebulala kakhulukazi inkundla zokuxhumana inyanga isikhompyuthwa nenye inyanga ubani inyanga evele nalo sezozama ukuzenza ngcono sekwama celebrate manje akusalashwa so ukulepha umuntu iba neqiniso lokuthi wenze lo msebenzi onikwe
wona uma kuya ngokuthi usuqedile loyo usungadlulela phambili uyolashwa ukuthi endaweni ethile. This is very interesting. Yeah. Because Damzo abalezi ebhebheleni Yeah, babethwele babesenza ikapasi. Yeah. That's why abalevu makufika abantwana baka-Israyeli behlukaniswa bona ekutheni ukuthi bona baphila lempilo. Uyayizwa lona? Babethwele abalevu benza yonke into imkhuba yonke into kuthiwa laba abantu babekhulumisa into ikhulume. Yeah, mattering. Yeah. Mattering, yeah, uqinisile. Yeah. So Kaposh. yeah, singakaphethi la Mzo sike sibuke la sabalaleli sinibone nalapha ya ku YouTube kunethezeka. Yeah. Sekhona izinto eziscripted manje. Ungazi ukuthi wena iqinisho ayikude kuba lento ukuthi engathi iscriptiwe le. Ngampela labantu eniyabona abantu abasuka bethwele. Uyabona kusadla somlilo. Asikhuluma iqiniso thina sivele sathi masiqala lo msebenzi ngenhlanhla mina ngumuntu kamoya ngiyabazi abantu ngisebenzisana nabo kakhulu endaweni eningi ngisho iguqweni mina ngiyavakasha ngingakubeka lokho ukudlula makuthiwa kuyophiliswa umuntu noma abantu ngiyangena lapho ngiyokwenza lokho kodwa anginaso isivumelwano nabo isivumelwano sami ukuthi ngibe mdibi munye nabantu abasuke beyosebenza bephilisa abantu basibikela inkinga eziningi ezinye zezinto sithola khona lapho thina senze iexample ngabantu abaziwayo ababe namagalelo emphakathini basiza abantu kodwa bebasiza ngezithwalo inkinga isithwalo siba yinkinga kuye lo muntu ukuthi mhla esengalenzi iqiniso nesithwala seqala inkinga kuye ingakho kuvela inkinga zabantu ngenxa yezithwalo uthola ukuthi sesifuna ingane yakhe kwesinye isikhathi ufuna unkosikazi uyayibona leyo so ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi senze iqiniso ukuthi siye kubantu abathile abanye ke bethi ngenxa yokuthi ifamily yami iyazi ukuthi kodwa ngicela ukuthi ngingavezwa ngishintshe negama ngingabe igama lami kodwa ngisixoxe istory mhlawumbe le story sosiza abantu abaningi so ungaveli kwakhe vele mhlawumbe wasoleke emndenini ukuthi uyena obhedisa izinto la ekhaya uyayibona leyo so yena sesiyamxaka manje yena so ukumfihla lokho ukuthi ebe safe emndenini wakhe kodwa sesizometha elinye igama nesibongo awube ubheki wakanzuza ungabusabi uthabani wakamzolo eba ubheki inzuza ke manje kodwa istory sideliver njengoba sinjalo ukuze sisize nomunye umuntu ngoba egcineni siyalapha lapha silapha kokamoya ngoba kukhona umuntu ongeke umlaphe ngekhambe ongamlapha ngokamoya ukuthi evuleke ingqondo kuphela yeah ngenxa yesikhathi ake siye kule clip futhi wena uzochaza ukuthi ubani lo angeke ukuthi uthwele uthi uhambisana nedlozi uthwele lemba uthwala kukodwa idlozi lisuke sele out ithunywa sezi out sekukhona lento ifana namanzi namafutha noma no paraffin uma uthela amanzi noma uthela uparaffin emanzini kukhona okuzona ngamanye amagama ke uma uthwele angeke isithwalo sihlangane nedlozi neyithunywa never yezwa kahle never so ke lento ilwekime yaletha ingcindezi wathi noma ngifika yaletha ingcindezi akwangalunga kimi kwacaca ukuthi nokufa ngezwe ukuthi lento incindezela kaphi it's whereby ngithinta indoda enye sasihambe nayo le ndoda nakho kukanje yathe iphuthuma gcinela lento usiko izokubulala lento bathi ngiyaligcina kwangathi ngibasumlilo ngangibona ngisho emaphusheni ngibona abathandazi beqhamuka ungazi ukuthi uyabona mawabona umlilo emaplazeni yebo uphunywa namasaka la abantu abasaza amasaka amaplastic nathi saka okwakubhulwa ngalo umlilo makuvulwa amabhande ngangibona ungazi ukuthi bayangibhula ngivutha umlilo ngiyabhulwa ngiphaphame ushisa umzimba ngehla ngabulala ubuthongo ayingaphuma ngayobhula yini le khona la ngafika khona wangena amathwasa
aba u5 elandelana afika athi yini lento evuthungile athi omunye lo ngithi uNkulunkulu wami mina ngizange ngifune ukuthwala nokubulala umndeni ngithandaza ngikhulume nasedlozini ngithi noma ngakuthiwa ngizwa kancane ngingizwela kude kodwa angizange ngifune ukuthwala ngicela ningelekelele ngikhiphe lento ekuthenini nikwazi ukuphuma ngigijimile baba iphumanga kalula ngigijimile kakhulu wangizwela uNkulunkulu angena kwi-fasting ngibuyele ekuthandazeni ukudala ngihamba amanzi ngigijima inyanga zingisiza ngaze ngasizwa ngoba ngaze okunye ngaya kwakhona la engangilande khona lento ngathola ukuthi sengonile sengizama ukuyiqeda ngaltini senginecala sekuthiwa kufanele ukuthi ngize ngizoxolisa ngomntwana uze nomntwana nje iphila ngiyoxolisa ngaye abasho ukuthi uyofika enziweni lapha ngachacha ufika sale phela umasi uyabuya wena uyisigqila sakhona noma kwenziwana wazi hey bathi uNkulunkulu angizange ngocele lokho bathi ngalwa ngifike kwaMhlaba yalingana ngifike eMozambique ngaguduza ngaze ngabuya ngeza la kwafika khona owangigeza kahle wafika izwe lathi angibuye ngifike ngensuku 1 no 2 no 3 no 4 ngafike ngenza leyo nto ula yaphuma khona lento angeke ngichaze baba kodwa yaphuma lento konakala izinto eziningi kwahlukumezeka abantu ephumela ayiphumi kalula ngaba nenhlanhla yokuthi iphume ngicabanga ukuthi ngalekelelwa yidlozi ukuthi ngangisho ukuthi angizange ngifune yebo ungakaphenduli nemhlanje nango lumkenke bani xapha hayi khona amagama abuya angafundeki okay mina ngicela ukubuza kuyenzeka yini ugwilike kanti uthwele kodwa wena awazi umzekelo okhokho bakho babethwele mabebuya bakuthwalisa icishe ifane nale clip ingakho ngithi ukuthi ngiyifuni kuyenzeka ekutheni ukuthi lento ichume nawe ekhaya ngenkathi ichuma nawe lento yesithwale ekhaya wena wenze umhlabelo uthi uyenza nje uthi wenza lo mhlatshelo lokhu iphakama kodwa egcineni igcina ivezile ukuthi ikhona ayikho into engayivezi ukuthi ikhona emndenini kuyiqiniso lokuthi kuyenzeka ekutheni ukuthi wena into ichumene ngawe bengenza abanye emaceleni kungenzeki kodwa wena uthi uyenza vele kuqondana mase uyasolwa ngisho ekhaya kuthiwa hayi lo kukhona izinto azenzayo agangayo kanti lento ichume ngawe ithe mayibamba kulibofuzo yabamba wena ngqo so ubaba uMasondo lo ade chaza uMasondo uyinyanga uyelapha ngoba ethi ngigijimile ngiyohlola wagijima inyanga eyinyanga elapha kodwa naye wagijima wayolashwa so wagcina esegezwa naye lento ukuze iphume kuyena egazini so ngiyala ekutheni ukuthi isithwalo asinandaba ukuthi uyinyanga uyini umthandazo umfundisi 2 isithwalo simenzisa lento sefanele yoshiya umntwana laphana ukuthi bazomenzana kazi ngiyala ekutheni ukuthi sifundile encwadini zeBhayibheli safunda okuningi kodwa egcineni izinto ezenzekile empilweni zabantu eziningi zenziwe izithwalo nezimiso sesigoqa babumyeza sithi izithwalo zikhona okay ithwalo ikhona abantu asisho ukuthi abaphuma emabandleni kodwa umuntu akabheke ekutheni ukuthi isiphi isivumelane asenzayo ngaphansi kwebandla ingakho ethi umuntu angeke ngiyikhethe mina inkosi until ngize ngibone ukuthi izinto ngizosenza ngendlela Potleze isikhathi siphelile sicela ushiye imininingwane tholakalapi kanjani
kwenzakalani? Okay, ngiyatholakala kwiNethezeka TV. Nethezeka TV iyona esuke esisebenza ngayo izinto eziningi ngoba beyithola la emsakazweni kuma clip zikhona kwiNethezeka TV ngoba bewezwa nje zipheleleke inkulumo isuka iqala. Uyasithola ku YouTube, uyasithola ku Facebook, uyasithola ku TikTok. Nethezeka TV ungakhona umuntu ukus-inboxa ekhulume nathi uma enenkinga ethile uyakhona ukus-inboxa ke. Mina ke ngiyatholakala kweyami inamba ethi 0847281512. Ngumuntu ke mina kamoya, ngisebenza ngokamoya, ngathwasiswa kamoya, angithwasisangwa endumbeni thizeni, akaze ngihlatshelwe endumbeni thizeni. Konke kwami ngagcina mina sekuyizivumelwano sami nemimoya ngenxa yezimo ezithile engangibhekana nazo empilweni yami. So sithi YouTube meets radio. Sizobonakala nathi kuNethezeka. Yeah, yonke le show ikhona kwiNethezeka TV. Sithi YouTube meets radio. Timbali. Ngibonga ukubalaleli beNanda FM. Inamba yami ithi 07666 33954. Angiphinde mlaleli, inamba yami ithi 07666 33954. Thabo kaSambothi, mdali bayivumile kusasa. Ngizayiseke nakuma TikTokers. Okay, bayivumile umdali kusasa. 11:30 nginondondoni sikhuluma ze health. Inamba yami 076 054 3833 054 076 054 3833. Inkosi yomusa inibusise.